Amemano Messie, Eyenam Swale, Nanemano Messie, Eyenam Swale. Nakpanya mola menye de mefion yo ayaye pomlo de nakpanya mola menye de mechio ayaye womlo Ayakwe womlo, Ameda evi, Nujena holo ode, Ameda evi, Nujena holo ode. Amemano Messie, Eyenam Swale. Amemano Messie, Eyenam Swale, Nanemano Messie, Eyenam Swale. Nakpanya mola menye de mefion yo ayaye pomlo de nakpanya mola menye de mechio ayaye womlo Ayakwe womlo, Ameda evi, Nujena holo ode, Ameda evi, Nujena holo ode.
Yo, agbendi na miaƒe nukpɔlɔkɔta. Bedo ezɔ na mi va Eʋenyigba TV ƒe ŋdiwɔna dzi Tony Magboe nye woezɔ dom na mi. Mekra dzi be mi katã miaƒe kɔsiɖaƒe ŋuwua nye ɣeyiɣi aɖe yi ke mi katã mi te kpɔ gbɔdzɔe he ɖi ɖe me. Egbeƒowɔna gadze gɔme. Enye Tony Magboe nye woezɔ dom na mi va egbetɔ hã me. Miakplɔ ge tso fifia va se ɖe gawo edakpe na mi tɔxɛ be mitsia Ʋenyigba TV be anye miaƒe TV yi ke mianɔ kpɔkpɔm ɖa akpe na mi ɖe emata. Kɔsiɖa ke va yia nye kɔsiɖa tɔxɛ aɖe yi ke me ŋu geɖe dzɔ le ta egbeƒowɔna anye mɔkpɔkpɔ na mi be mia akpɔ nu kawoe nye nyadzɔdzɔwo yiwo ke gakaka tsi miaƒe yaʋalɔme ŋdi ke mia adze gɔme kple miaƒe motivational message. Nya aɖewo li ke nye ame ɖokui kplɔnya alo ŋuxlɔnya alo ɖokui tunya aɖewo yiwo ke mi kɔ dzena miaƒe wɔna gɔme. Nenema miadze gbatɔ hã gɔme. Ke ne mi zɔ ɖe ŋgɔ va ƒo ganyia makpɔ mɔ ne politicians yiwo ke tso miaƒe party gã akpa kple va be woage ɖe mia dzi be miadzo miaƒe nyame. Ɖo ŋku dzi be mi le wɔtɔe le Ho Technical University megbe tututu ke Jim Fuga Hostel enye exɔ yi ke me mie le ƒe ŋkɔ. Ta ne be miakpe ɖe ŋuti le adzɔdonyawo me, miakpe ɖe ŋuti le bubudonyawo me, miakpe ɖe ŋuti le yeƒe asitsatsa me, mesesẽ o ɖe. Ɖoko nayɔ mi le 0242670773 ne be yeakpe ɖe miaƒe wɔna ya ŋuti, adɔ le miaƒe wɔna ya alebe wɔna nayi ŋgɔ. Miawo ke wodze be na wo nye be na aƒo kanam le 0242670773 dzi ke ne ebe miado bublu na ye, miaɖe gbeƒã na ye mɔ katã ne enya tseka kpakpli ŋkɔa mia akpe ɖe ŋu. Ɖo ŋku dzi be kaƒomɔ ma yi ke zãgena la kɔ ade miaƒe adzɔɖoɖo katã me. Ne mi dze wɔna gɔmea nye kple mi wɔnɛ ta edze be mi katã miaƒe wɔna no wɔ me alebe miawoe ne woanyo akpe na mi ŋdia tɔxɛ ɖe. Yo ke miaƒe dukpata age ɖe miaƒe motivational segment me. Aɖo ŋku dzi be me le miakplɔ ge to akpa ya ʋu ne ƒo ganyia miaƒe nyamedzrolawo akpe ɖe ŋutinye ta miga kasi miaƒe TV alo radio ŋuti ko ŋu. Mi katã miawo ɖeka awo wɔna ya. Yo, we move to our motivational segment. Welcome you to very, very special Monday edition of our show. Tony Magboe is doing this, and we will start with our motivational message. We have something on our screen which we will look at and try to make meaning out of. All right. Miaƒe motivational message le egbatɔ me nye give your silence to those who disrespect you. Give your word to those who respect you. It's as simple as that. An anonymous sage or philosopher put this thing out on motivational quotes, mind motivational quotes, that give your silence to those who disrespect you. Give your word to those who respect you. So, in life, the way to treat disrespect to this wise man, silence, or basically walk away. I mean, you can see in the image the man there walking, and of course walking away. So when you find yourself in distress, you feel your values have been disrespected, have been looked down upon, and people treat you unkindly, the best treatment to give to disrespect is the silent treatment. Walk away quietly, and that's a healthy. And if the person you walk away from is intelligent and wise, will soon realize that they lost a gem like you
a regime, of course. So unnecessary banters, unnecessary fights, unnecessary debates, unnecessary quarrels won't work and won't help us. And that is how we wise up for the morning part of our show. Nukpola nyade li ke mi be miakoso miarokio ke miacho azo miafa gbazonye bire kwa ama mabu nye nane ke evana na mikata jigera konkwa popoge amare mfoge amare nano ga amara foredege ike adebubu le jiwa kpoto kaka nunyala de ya ko nya dare ya valoji popoge le tv ajibe de kajerema ezon yina bo ko ni onglo alo nwi nunyala nglo dariba mi ala nkura nwe mi aode mi son aleke o tenada le amama bubo namade jibe yema bu mi ko jebna okure ko no na jura la magbo na tora magbo de klemiden plama ejong plama enya hang plama aro yer ko gona vale ko gona bene da batocho ogodi le chilepe yohane le duplero ko hala batoke fia mi nana strom level na amare be mo amare be mo pomre nana kamo kwa o hakbo jura lebo mga kwe kopino dora nyaga de klemide de nyagba tututu pleto mo kata muhio le ha wo chiodomo le kachachiamo la hiamo le strong de po le dofo le hose hamo ne amare jibe ya de bubura le jioko nwi na pire ko yewe tera le gbo nene mai mi je agbe po wona mi ma right mi ayide holiday.com abale ke mi on China mi ayide holiday.com mi abakpo nkawe nye nyajojo yoke le yabala oji india la nyanya tefu me mojojo hala kakebe cho fida ke me chole ziaji vo kakaka baro ndia nyajojo vo wejo ke ayo ke nyata punchua nya apunchung alo yo ke mi pe de jesibe chodulome alo videlome alo tutudeji lauma mia acho chacha que ne opo gantre la fama hodon je piara que alebe no mo trova ma chomi chumia po mtome akore beta mtoka ma nya do o chumia po mtome ba do ha o kemia po mto do ha onye nano yo ke mi kata mia po deje nono da nye gbagba jege alekeleke gbegbe lo sube eyo ko hia kwa mia awonane chonchi afi damana so right holiday.com e makpo mi le mia po tv aoji holiday.com pide kwa nya de jo le Burkina Faso nicho ike nyecho ike wazu cho ike bai pide kwa o le Ghana nyonwaro yokenye asichalo tomato sichalo le Burkina Faso que jiru fa tomaka ke kwana povito pele amano mo yokenye de chisrafo pele agba chikpolo basha agba ko tana cho edeji to adeji plo fo ajoga khen fon acho o le Ghana nyonviaro Ghana nyonwaro ale o describe alo you terrorist attack terrorist onye amaglepo alo aglaje padagao jaglao ponuona que nya jojo ke mi khofia nyewe o nyonwo wa mandre song nya jojo ke mi khonye bo o nyonwo o mandre song cho egbepo nya jojo alo tureji yoke eji meta enya gbanto le miagbo le afia
All right. All right. Pide kwa nyɔnuwo ya owu nyɔnuwo ale be woɖe asi ŋutsuwo. So no, owu ŋutsuwo ya owu ŋutsuwo. The men were killed and the women spared. Right. So me posted my Ghanaian traders caught in Burkina Faso ambush. It's a real big story this morning. A truck carrying Ghanaian tomato traders has been caught in a terrorist attack in Titao, Burkina Faso. The Ministry of Interior has confirmed. The incident has sparked concerns for the safety of Ghanaian nationals in the region. So according to the ministry, the Ghana embassy in Burkina Faso is working closely with local authorities to gather more information and identify any Ghanaians affected by the attack. The embassy is expected to visit the attack site and assess the situation. So the attack comes amid rising insecurity in Burkina Faso, where terrorist groups have been targeting civilians and security forces. The country's northern regions, including Titao, have been particularly affected by violence, and the Ministry of Interior has assured the public that efforts are underway to ensure the safe return of any Ghanaian nationals caught in the incident. That we nyajojo ike dogocho ema ike Ministry of Interior muntaka ike kpona bovito agba lela kule degisrafo ƒe dedienɔnɔ gbɔ ƒo ŋutsɔ ke tsotsɔ ʋu va ɖo ŋdia mi va gakpɔ de esi be wofia wu ame abe ame andre sɔ ene eye mi le fi ya ŋƒom fia wu ame andre. Ame yawo ko wua wonye ŋutsuwo wu wohe ɖe asi nyɔnu. Now nenye ɖewo le ŋutsuawo ko dɔnyewo bia gawo mene gawo hafi woda o, nyɔnuwo ɖeko lé wo ko kpawo ko woɖi fefe no ko ɖe asi ŋuti lo, alo wɔ nya ɖe ɖo ŋu lo, alo tso akono lo, alo nu yiwo keke wowɔ nyadzɔdzɔ ma mekpɔ ɖo mia gbɔ alo dziɖuɖu dɔmega yi ke kpɔna kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒea dzi gbɔgblɔm be yewo le katsatsa me kpakple dukɔkplɔla John Dramani Mahama ƒe teƒenɔla le Burkina Faso be woku nya ale be nyateƒe yiwo ke galia wɔ atso va na mi ta mi me ge fɔ aka enyo be mianya be mia nɔviwo yiwo ke tsa tomatosi le Burkina Faso gbegbea adzotso amegbleƒuwo gbadagba dzeaglawo woɖo tuwo dzi ale be woɖe ŋutsu woame andre ƒe agbe ɖa. Russian man's HIV vengeance sparks outrage. Russian man's HIV vengeance sparks outrage. Ta mi ga ɖeka dzi aɖe kpɔm le fia yi ke ƒe nya do tso ya ɖe agbezame ʋu va zo fi ɖa yi ke meto ŋukpi ɖe kɔsi ɖeke me yi va yi. Ɖeka dzia dɔ kple nyɔnuvi geɖe mise be tso South Africa dukɔ me hafi va do go ɖe Ghana gake yevu wonye Russia vi kaka to South Africa va do ɖe Ghana me ke video me blave ye mi ɖo kpe dzi be ewɔ ale be edze agbagba be yeado nyɔnuviwo gbɔ alo edɔ gbɔ alo mele adɔ gbɔ mi menya o. Enu vovovowo wowɔ eɖewo abe yi kpɔm mi le fia nye nyɔnuvi aɖe yi ke nye hotel manager yi ke wòyɔ be ne va kpe ɖe ŋu ne va yi ƒe xɔme ne ko papam vɛ nɛ emegbe ne va kpe ɖe ŋu yi ƒe microwave me dɔm o ƒe ne nyo xɔ ƒe blatɔ̃ ƒe metsiwo kra o woƒe ƒe metsitsi medze ŋu o kpletɔ ko ŋutsu kple nyɔnuwo nya menya leke nya mɔ va wu o ke ena be nyɔnuviwo katã ŋukpe le geɖe eɖewo hã vi le wo si abe vi etɔ̃ eɖewo hã ɖeko kpɔ le yameŋudzeƒe eɖewo kpɔ le mɔto eɖewo nye be eyo ɖewo la wo si eɖewo kura yi woƒe aƒeme va ɖu nu le aƒea me ne wo dzila gbɔ tsi aƒea me dɔ no nyɔnuviwo gbɔ ŋke kple tɔ ehe si le dukɔ me ŋuti nyawo kaka ɖe ya va le me ke wonye be nyadzɔdzɔ totso wonye yi ke nye fon dzi nyadzɔdzɔ ta akpawo le yi ne nya zã enye nua ɖe afia mete nyawo katã nya go gake nyo be dua na nya be nu yi ke mi ka ɖo kpe ŋdi anye be AIDS le ŋu tɔxɔlame ŋu yi ke nana ame dia kaʋu kaka ƒuna AIDS ele ŋu. A Russian national Vyacheslav Vladimir has sparked widespread outrage
after threatening to spread HIV to women in a shocking and disturbing post. According to his emotional statement, Vladimir claims he was betrayed by women in Russia, contracted HIV, and now plans to infest others. Vladimir's actions are even more egregious given his history of exploiting Ghanaian women. He has allegedly shared intimate images of over 20 Ghanaian ladies without their consent, leaving a trail of emotional distress and reputational damage. The victims who were lured into intimate relationships with Vladimir are now facing social stigma and emotional trauma. And according to Samuel Nate George, Minister for Communication, Innovation and Digital Technology, the government of Ghana shall extradite Vladimir to face justice. And I'm quoting St. George. We will not tolerate such reckless behavior, and he will be held accountable for his actions, the minister said. The Ghanaian authorities are working with international partners to track down Vladimir and bring him to justice. The incident has raised concerns about online safety, consent, and the need for greater protection for women. Vladimir's statement has also raised concerns about HIV stigma and the need for greater awareness and support for those living with the condition. And the Ghana Health Service has issued a statement urging citizens to prioritize HIV prevention and treatment, emphasizing the importance of protecting oneself and others. All right, so that is that. Vladimir, bad boy Vladimir, he cover Ghana. He cover Ibagbajembe Yana Doholamun, he cover HIV/AIDS. All right, we have a statement from the Ministry of Gender, Children and Social Protection on digital sexual exploitation. Then yata, njuvia ke nye Russia, njuvi makpomile, emio TV aji, yakule nyonvia reka. Nyonvi matokwe, ngololo funji, ngololo ple funji, nyakicho kakapo ple funji ple, nchocho nape yao kata ugobloma, oh. Hotel manager for black ton ye pe vie ma la ma e pe no tata ma jejen pe yo fua dom le hotel ka ko blen be never cho papa nwe va o microwave amore koko da jo ngu ma fi du ma ko blen ko ma la kata azu ogamanya nye eheng pe ga de vene dola ya manager hang pega beno pokumato amaro ha sono si amaro ha o ina sono povo amaro ha onya bubumo aka ablenwo adoklo erobo no fufu orokyo erobo no duwe adoka yoba ko jijolome edoba yo do akotakata jejana wa nyonvio wakata akotakata jejen akota blagada wo yo do Nyo kata heng pega de vene nyong miao Sam George ble yo kachaka pakle do po yo kenye ika kata globo do pe agbeta am pe takpo do po be yo jagba ale Vladimir ikenye Russia vi ke trojo bo troba Ghana alo yo ple bon to re cha to e keja yo cheni mo choka ki komu otayo 0800,000 na yue enye number de ke na yue to free number nye o gama jogo funa jo fiaba gala show gama la show unit la show ma la show na nya yo number mako jiru ante fa hagere mu na yo na glo mi ke Vladimir ono alwe okhlungu okpere mu na kujija. Ministry of Gender, Children and Social Protection has issued a press release dated 14th February 2025. Le 14th February ke ya ga yona Valentine Day. Statement ale dogocho jiru pa do ke kona nyonwo nchu ple hadomi gbanono pe nuono pe dedinonoji. A statement from the Ministry of Gender, Children and Social Protection on digital sexual exploitation. The Ministry of Gender, Children and Social Protection
has taken note of reports involving a foreign national who allegedly engaged in sexual activities with some Ghanaian women and recorded and circulated those acts without consent. Preliminary information indicates that the individual may not currently be within the country's jurisdiction. This, however, does not reduce the seriousness of the alleged conduct or the state's responsibility to pursue accountability. The non-consensual recording and distribution of intimate images is a criminal offense and a clear violation of dignity and privacy. It is important to state that before these reports, the Ministry of Gender, Children and Social Protection has already been working with the Ministry of Communication and Digital Innovations and its relevant agencies on measures to prevent and respond to image-based sexual abuse. Include digital safety interventions, engagement with online platforms, and mechanisms for reporting and takedown of abusive content. These measures are now being applied to this matter by the relevant authorities. The ministry continues to work with the Ghana Police Service, relevant security institutions, and international partners to explore all lawful options available, including cross-border cooperation and mutual legal assistance. Support services, including psychological care and legal assistance, are being coordinated through confidential channels to ensure privacy and well-being. The ministry also operates toll-free helplines on complaints and enquiries, as well as on issues of abuse and violence, and can be accessed via 0800 800 800 or 0800 900 900 or 0800 111 222. We shall continue to wish to remind the public to exercise caution in their interaction both online and offline. And the ministry remains committed to protecting the rights, safety, and dignity of all persons and ensuring that jurisdictional limits do not prevent appropriate action issued by the Public Affairs Unit of the Ministry of Gender, Children, and Social Protection. Interesting. All right. Dziɖuƒe dɔƒe ke kpɔna nyɔnuwo, ɖeviwo kple woƒe dedienɔnɔ le ha dome. Eye ŋlɔ gbana be Russiavi ya yi ke va dɔ kple Ghana nyɔnuwo dziwo ɖe woƒe nɔnɔmetatawo ƒe amame kple tɔwo ekɔ da ɖe yaʋalawo dzi. Evɔ mebie mɔ tso nyɔnuvi yawo gbɔ alo menya nyɔnuviwo na be nyia ye be awɔ le nyi o. Eya eƒe nya ele miaƒe TV dzi. Ke dziɖekɔ wona mienya be yona nɔmba ɖe yi ke me sia me ke ŋmame tom, me sia me ke ŋutsu ya do gbɔ, me sia me ke ŋutsu ya gblẽ ƒe ŋkɔ ne yɔ 0800 800 800 alo 0800 900 900 alo 0800 111 222 alo be yɔ kpe ɖe ama ŋuti. Ke ne wòanye ŋkɔ se fia ame aɖewo ŋma no kpɔ eye menye gã yevu ŋutsu ya hã o ata yɔ le nɔmba ma dzi 0800 800 800 alo 0800 900 900 ale be naɖe wokuxia agblɔ ale be woakpe ɖe ŋu. Alright, Eƒenyigba TV ƒe ŋdiɔna nyia dzi Tony Magbɔe le zokpoa dzi he miakplɔm le egbatɔ me. Mi le wholeweday.com hele nyadzɔdzɔ ke nyadzɔdzɔ kpɔm ɖa ke wɔna ƒe akɔa ya dzona nyawo me akpɔ nyadzɔdzɔwo ko ke ne ƒo ganyia aŋkpekpe tɔxɛ aɖewo gena ɖe dzi me be nyaku ŋu me. Ke ɖo ŋku dzi be wò susu alo ta susu alo ŋutsotso ne va ɖo gbɔnye tsatsa le +233 242 670 773 dzi +233 242 670
773G alebe Mahni Lagapopo Nitome. NDC mourns loss of South Tongue Communications Officer. Ne Gamioti Viajikpon Akpobe NDC Ogbonu Glan Olefia Mekpo Mauto Agbavito le afia Mekpo Fifi Kwete ya inya agbongla afia Mekpo Komiga Lafia Komiga Tanko Lenon Tatama NDC mourns loss of South Tongue Communications Officer. So the National Democratic Congress is mourning the loss of the South Tongue Constituency Communications Officer, Mr. Nicholas Akrobotu, who passed away last year on Farmers' Day. And Akrobotu was involved in a fatal accident while returning from Farmers' Day celebrations in Ho to Sogakope. The incident, which occurred on the spot, claimed his life instantly. The news of his passing sent shockwaves through the party, with many expressing their condolences and paying tribute to his service. Gabriel Tanko Komiga Atople, a party member and Volta Regional representative to the Council of State, paid a tribute to Akrobotu on Facebook, saying, "Rest in peace, Mr. Nicholas Akrobotu. You served the NDC well." All right. Nicholas Akrobotu yikenye nyaundela alo yikenye nyaundela ne NDC le Southton ikweto hotu nye Sogakope fwe ku alo chon yiji le Sogakope Sports Stadium memira ke vaime wodi Nicholas Akrobotu de Sogakope elabe le Farmers' Day alo gbedeloƒe azãgã ko ɖu le xɔ yi ke teƒe dukɔkplɔla John Dramani Mahama va kpɔ Akrobotu va ke etrɔ yina Sogakɔƒe le moto dzi ke dzɔgbevɔ̃etɔe afɔku va dzɔ alebe Akrobotu megava le anyi. Nicholas Akrobotu nye ɖekadze aɖe yi ke ebuna ame bua eɖokui ewo subɔsubɔdɔ aleke gbegbe hã ta Nicholas Akrobotu ƒe ku nyawo hã enye enya aɖe ke kakatsi miaƒe yaʋalawo dzi. Ne mi zɔ ɖe ŋgɔa ƒo abe ganyi yina mi gbɔna anyi akpɔ ge ɖa ke mekpɔ be amewo ƒom le kpateƒe vovovo ke Mawuto Agbavitɔ yi ke nye regional chairman ne NDC, regional chairman ne NDC, comrade Mawuto Agbavitɔ eƒom ta me gbagbadze ge be miata asenya vi aɖewo yiwo ke wogblɔ tso Komiga ŋuti, tso Nicholas Akrobotu ŋuti hafi miaƒe wɔna na wono. Wosusu tamesusu wo ŋutsotso neva gbɔnye le +233 2426 773G. Yo miagazɔ ɖe ŋgɔ le howidie.com ake ko. MP's Valentine's outreach warms hearts. All right. Tavivia mi gere ho titina me chanto mafia. MP's Valentine's outreach warms hearts in Ho. In a heartwarming display of community spirit, Ho Central MP Kofi Otosu has expressed profound gratitude to constituents and partners for making Valentine's Day outreach a resounding success. The event held at the Ho Central Market provided a triple package of care to the community, including health screening, NHIS registration, and skill training, leaving an indelible mark in the lives of many. According to the MP's post on social media, the outreach was a collaborative effort with the Ho Teaching Hospital, Ho Municipal NHIS,
And the Na King Foundation would also praise the medical team for their indefatigable work in ensuring participants understand their health status while the NHI's registration remove financial barriers to healthcare enrollment, a gesture that will undoubtedly have a lasting impact on the community. The skill training component aimed at empowering youth and women equipped participants with tools for brighter future, but also emphasize that the event was a testament to the power of partnerships in driving development, a beacon of hope to the whole central constituency. And I'm quoting him, we worked together to touch the lives of men in the whole central market, Botoso said, expressing his gratitude to all involved, and he assured constituents that the initiative will be repeated next year, promising continuous support for the community. Takbo Mivado ho central constituency ho chisna machantome le Valentine Day alo rolo bun keke yikanye jim evua wen keke bien na bo yikamaro yana ba chocolate botosu o na tokere lo hoshime nko na ba mo ba do po po ba yo nya bo la la mosem la ya tepe ma fa ma he ke ameo ke jibe ko jiru fe ban la vie ke ko ina konji fa ma he on va hwe ke o jagwa ba o fien nyonwu ha ale ko chashi ale ko wo pe aro ko akono a besone azomi ke ko sugbe ta pena me shamu ba over alove o dollar kwa play wona jefio to jaga to ta pena o teaching hospital o trafaka to ho municipal NHIS alo municipal to ho do ke kpona konji for ma hebo kle Na King Foundation o kata onye do ho ke do alolo honorable Botosu alove wona jefia to jaga to mi da pena mi ame o kata ke wo mi mike na health alo na masenya o Ghanaian men shun condoms over size concerns. Marco ho we did .com netrova TV ajimakuna. Ghanaian men shun condoms over size concerns. The Ghana AIDS Commission has revealed that some Ghanaian men are avoiding condoms because they claim the sizes available are too small, contributing to low usage rates among certain groups, particularly young men. And according to the Director General of Ghana AIDS Commission, Dr. Prosper Akambong, feedback gathered from various engagements and field interactions suggests that concerns about condom fit are a significant factor in this trend. And speaking in an interview, Dr. Akambong stated that the commission is looking into developing larger condom sizes for Ghanaian males. And I'm quoting him, we have gotten to know that there were some times that there were condoms in the system, but they said they were smaller for Ghanaian men. And then they were bursting because Ghanaian men are quite endowed, he revealed. The commission is set to launch a national condom and lubricant strategy to address concerns about access, suitability, and public preference. And according to Dr. Akambong, the strategy will be informed by nationwide data on how Ghanaians perceive condom size. The Ghana AIDS Commission is working to increase condom use, especially during the Valentine period when many people celebrate romantic relationships. And as part of efforts to promote safe sex and reduce the spread of HIV and other sexually transmitted infections, the Commission will contribute thousands of condoms and HIV test kits across the country. Birakwa Bodowi Wanya Aga Trovazudei Nichoya Kavazucho Valentine Day Kodu na Dr. Kambo Kenya Tomaga Kekmona Ghana AIDS Commission G Global Yopa Chachale Ghana Katago to play
nya me kuku dio kpeji be Ghana ŋutsuwo mo gadzidzi be woanɔ gbɔdɔwui dom hafi anɔ wo srɔ̃ alo woƒe ahiãviwo gbɔ dɔm. Nke nye nya hã yewo ge ɖe me ʋu va kpe de dzesi be kpekpe le Ghana ŋutsuwo ŋu ale gbegbe. Ta kɔndɔm yiwo ke le Ghana fia ɖo wotso gbeta dukɔ me kpletɔ yiwo ke le tukuitukui mesɔna Ghana ŋutsuwo ena be Ghana ŋutsuwo mote dzi be yewoanɔ kɔndɔm alo gbɔdɔwui dom hafi anɔ amegbɔdɔm o. Mi ana be HIV yi ke nye dɔxɔleamenu yi ke yiwo gbagba dzem be yewoatsi eƒe kaka alo eƒe tsatsa ŋutia kakam ko le ɖe edzi. De ma ta yewo wɔna yeye aɖe de ge tome yi ke ana be yewoagbugbɔ akeke kɔndɔm alo gbɔdɔwui ƒe kekeme alo ƒe nɔnɔme. Yewo gagbagba dze ge be yewoagbugbɔ awɔ ami tɔxɛ aɖewo yiwo ke ana be kɔndɔm zazã nanɔ bɔbɔe vevesese alo vivisese yi ke betɔ dzina akpetsome. Ta wɔna yi ke dzɔ yi ke va yi nye memia gbe va yia yewo me kɔndɔm le Ghana dukɔwo me ale gbegbe lɔsu be HIV na ɖiɖi lo. All right, so I think those are some of the stories. A lot to be said from howide.com. NDC mourns loss of Southstone Communications Officer, and that is one. Cocoa Board crisis deepens as Cocoa Board faces criticism is another story on Howide. First Lady Lordina Mahama champions resilience at Oflat Summit is also there. Baumia throws weight behind Baba Ali for Ayaso East. It's another story that's trending on howide.com. It's having a lot of clicks. Then cocoa crisis deepens as government faces criticism is still here. So Cocoa Board is facing criticism, government is facing criticism, and fuel prices to rise from February 16th. Yo, ta na yide Howide okpa deka okay ya akpa gbanto ji ya ike na nyatakpo ni ke kpoma mo le wu alo nyajojo ke amonkula de mo wa gbanto nye Akrobotu Nicholas Akrobotu ƒe kua ke Nicholas Akrobotu ƒe kua ƒe video aɖe le mia gbɔ yi ke mio phone dzi nyajojo kaka ƒe ɖeka ho yi ke nye Ghana Volta Today le da ɖe anyi ta le kpi ɖe kua miase ni ke mi gbɔna ni ke agbavitɔ gblɔ se ge kpi ɖe ko ke afi mia asia Cocoa crisis deepens as Cocoa Board faces criticism. Ta Cocoa Board dziɖuƒe dɔwɔƒe ke kpɔna koko ƒe ƒle kple dzadzraƒe nyawo ehã ele fia alekeleke gbegbe. Nɔnɔmetata ke ma kpɔm mia ɖeka dze ɖeka ma kpɔm mia vie nye CEO Randy Abbey ƒe nuteƒe mawɔmawɔ CEO Randy Abbey ƒe nuteƒe mawɔmawɔ eva na be Michael Kwesi Edu ke nye MP ne wofɔɖi ŋutɔ be edze be woɖe Randy Abbey ɖa ta ɖeka dze kpɔm mi le afi ma ye nye wofɔɖi ŋutɔ ƒe MP enu ƒom tso nu yi ke ya xɔ dzi se be enye Randy Abbey yi ke nye nyadzɔdzɔ kaka la Good Morning Ghana ƒe host le Metro TV yi ke va wɔ va so dɔmaka le Cocoa Board ƒe enyawo le fi ma. So kpi ɖe ko ɖe ko metsɔ ge kpi ɖe ko. The Ghana Cocoa Board is facing intense scrutiny following comments by its CEO Randy Abbey, which have been deemed damaging. According to Michael Kwesi Edu, MP for has blamed Abbey for the ongoing crisis in the cocoa sector, stating that the CEO and his management team must take responsibility for decisions made under their leadership. Edu criticized Abbey's leadership, citing policy choices such as distribution of free fertilizers and producer price adjustments, which have placed significant financial strain on Cocoa Board and worsened the plight of cocoa farmers. It is the management that advised the government to increase the price to 3,625. If they knew they had crisis, why did they give fertilizers free to government when they knew it will also come at a cost? Edu question.
You're right. So MP's comments come amid calls for based dismissal, with the minority caucus in Parliament linking a recent reduction in the cocoa producer price to the adoption of a spot buying model. Finance Minister Dr. Kasilato Fostana defended the decision, stating that the price adjustment reflects shifts in global cocoa market conditions and forms part of broader efforts to stabilize the sector. All right, Randiabe, Chiza Domadone Labe, Oshiaiko Nkoyom, Oberandiabe, for the upper Kenya Cocoa Board, Juru, for the upper Gaya, Ikapana Cocoa, for a popular Chichachapla with Tabu Come, if a ho, play Ashidodo, Inchi, Pira Oberandiabe, went upon Kumu, and Yama Mount of Lava, Adam will do a junior down for Glen Juraba, Yonama fertilizer, I grade the law for my heat, Jurawe, I won't never gamma show. We global K gathered an Juraba Cocoa Pashine 3,625 Ghana cedis, a Jurawe. A diamond of young Puma, Cocoa Pashi, throw over 2,850. Honorable MP, Yika Pancoin Michael Edu, Oforico top MP Bogombe, Randiabe Manyamium. Eyo nyaba gamelo jiru fa do fe ka ta o pe daro gbagba ya bo don gba jobo de adamu na jiru ga ke ya yo va ona fertilizer fun ma hia gbedela ya ke na ko ga dro jigrele na o ko ga ko dro je ya ba fa ya ke gro ma nyo u ba ga na no na ma bien va ko dro je na mo ko ba do ile jiba o yo na no yo na lam fifie o ga ba to tron gbogbon ki kham pa shi na cocoa edidi no chokoko ko egbeta du koma yo ma shi pomno tenata yo trodidi mfashia. The economics ma prices are upwardly flexible, downwardly rigid. Mu pa shi ye aji kaka mu pa shi pe didi ya mabo ta no da shida ngbe randia benchi anyodo. All right, so we have that. First Lady Lordina Mahama champions resilience at O-Flat Summit. Miapa First Lady, Ikenya Dukopra John Dramani Mahama strong. Bono Matatao Chacham le Yavalogy cho Nicho Varocho Alegbebe. Na Kweva Ododo, Mio do, a Kente Nonoma, Picha Oma Jane Miapo, Plepon Fo, First Lady Alo, First Lady Onye Dukopla strong. Le ihanye wona de keji le AU alo Africa du kota popu habobo wa takpekpe ke no jim cho fira bukaka vasoro memira takpira kwa First Lady Lordina Mahama joined her fellow African First Ladies at the 30th Ordinary Assembly of Organization of African First Ladies for Development, OFLAD, in Addis Ababa, Ethiopia. The meeting, held on the sidelines of the 39th African Union Summit, focused on building resilience in African communities and global challenges. According to the Herald Ghana, the two-day gathering centered on strengthening African communities in the face of economic pressures, health crisis, and social development needs. The First Ladies and their technical advisors held a closed-door meeting to discuss strategies and plans before rejoining their spouses for the official opening of the AU Heads of State Assembly. Mrs. Lordina Mahama, known for a commitment to women's empowerment and children's welfare, is scheduled to address the assembly, which she did, and the OFLAD meeting provided a platform for discussions on key development priorities, including women's empowerment, child welfare, and sustainable community initiatives. Lordina Mahama, Ethiopia, Addis Ababa, le Blackton, vo a sheke la takpepe yike yiji Africa du kokpolo kata pe habobo yike nya African Union pe takpepe ke yiji Ethiopia, Addis Ababa panya glom le ke wona no jima nyongu de share ke nye du kokpolo la strong yike va ohonu takpepe bubuare me ke mi yo no
medzomenye ale ke akpe ɖe nyɔnuwo ŋuti ado ŋusẽ nyɔnu be wo teƒe wɔdɔ kple woƒe asiwo akpɔ viwo kple wo ŋutɔ ƒe aƒewo dzi womakɔ woƒe ƒodo kple mekɔkɔ katã da ɖe ŋutsu dzi o woyi dzi gblɔ be hiã be nyɔnuwo na wo teƒe le Afrika katã labe yewo va kpe de dzi be nyɔnu sugbɔ wu ŋutsuwo ne nyɔnuwo mete dɔ ɖeke wɔm o ke fifia be Afrika katã ƒe ganyawo nɔ to yim ta hiã be nyɔnuwoa na kpo ŋusẽdodo wo yi dzi gblɔ be nyɔnuwo sugbɔ ɖe informal sector alo ame yiwo ke wɔna dɔ kukuwo nye agbafitɔ sitsala yawo ta edze be ne yewo trɔ yewo da yewodo ŋusẽ nyɔnu ne kpe ƒe nɔnɔmetata koa ya le kente me ta abe aleke esrɔ̃a John Dramani Mahama ke míaƒe dukɔkplɔla yi ɖe Zambia ko etso fugu kɔ yi fugu ma dodo gakɔe kɔ yi ɖe fia nyɔnu hã tso kente vava dodo eƒe nɔnɔmetata ema dzedzem ko wo ŋu ƒom tso ŋuti ale gbegbe ale be woakpe da nɛ be yele Ghana ƒe dekɔnu ɖe asi akpena Lɔɖina Mahama be edo dukɔ ƒe eta ɖe edzi. All right, Bawumia throws weight behind Baba Ali for Ayawaso East. Le takpekpe Thanksgiving service yi ke yi dzi le Fiɖagbe. Thanksgiving service yi ke yi dzi le Fiɖagbe. Dr. Mahmudu Bawumia le Alhaji Baba Ali ƒe asi kɔ do ɖe dzi le National Mosque le Kanda egblɔ be yenye ame yi ke wodze be ame yiwo ke le Ayawaso East ŋutɔ me natia be wòanɔ yewo teƒe le sewɔ takpekpe hã me ta ema hã ŋuƒom afi ma ke Thanksgiving service ya eyi dzi etsɔ kristotɔwo tɔ yi dzi etsɔ le UPS auditorium yi ke hadzila vovovowo hadzila xɔŋkɔ vovovowo wova dzi ha le sɔfowo va ke mi kpo NDC tɔwo ƒe agbonugla ɖeka Kuku Anyiɖoxo yi ke do le patia me hã nɔ dome enɔ dome kpoo abe ɖole blanui ene ye hã enɔ UPSA auditorium etsɔ wo ŋu ƒom tso eŋu ale gbegbe ema hã nye nane ke ame ŋu ƒom tso eŋu ale gbegbe Kuku Anyiɖoxo ale ke wodze le NPP tɔwo ƒe takpekpe me ke ekpla asi akɔ ne míawo TV dzi kpɔma mikpɔkpɔ ge be Kuku Anyiɖoxo dzedzem le TV dzi. Kuku Anyiɖoxo nye NDC tɔwo ƒe agbonugla ɖeka ɖe yi ke wòdɔ kpakple dukɔkplɔla xoxoa J.A. Mills kaka eyi ke dukɔkplɔla J.A. Mills va tro megbea le nke me la nye nya o akpɔ be la menɔ dzidzɔ kpɔm ɖe dukɔkplɔla yeye ŋuti o ta eƒe ŋuƒowo kple afɔɖeɖewo katã na be wova to afɔkpe alo wova do go le patia me ta eƒe nɔnɔmetata ma dzedzem enye akpa ɖe yi ke wo ŋu ƒom tso. So Bawumia leads MPP Thanksgiving service. Dr. Mahmudu Bawumia, the MPP's presidential candidate in 2028 for 2028, has urged party members to use the ongoing national Thanksgiving services as a time of prayer and renewed commitment to serving the country. The Thanksgiving service, which held at University of Professional Studies UPS Auditorium, was part of the party's efforts to express gratitude to God for guiding them through the internal election processes. So in the service, Dr. Bawumia emphasizes that today's Thanksgiving is not a celebration of a personal ambition. It is for me a moment to join you all in reflection, prayer, and recommitment to a higher cause, the cause of contributing to the building of a nation that is truly great and strong. So you have on your screen Kofi Anyiɖoxo. Kofi Anyiɖoxo ta hapo engo yicho oji ha kpakpawo ne ilia mi gbero fo ge miase mi edo ha me joge ta mi ke kplasia ko mi popo afuma yema Anyiɖoxo, former NDC member and 8 presidential secretary, also a staffer for J.A. Mills. All right. Mi ajibe mi ado mi ape nchocho dem le 0242670773 G 0242670773 alawe machle mi ape nchocho kata alawe
me eli na mio. All right, nyareka varo hali ikeme mie bona jojoge gaka majibe miacho afuma troide North Tong ntome fi ke wodi Nicholas Akrobotule echo le soga kope miase nyaike no agbavitoshi cho Nicholas nchi ire kwa be miniti vare no trova miai enyama miloji evano hodo chocho yake mi agbavito fon kosema mano miape aje odom ile dam pomda abimiano etefumo na khakhle magbana. Of the party's communication team, armed with nothing but passion, courage, and unshakable commitment to truth. On radio platforms across Southton and other parts of the region, he spoke with clarity and conviction, defending the ideals of the party, not for personal gain, but of deep belief and love for the people he served. He gave his voice to the voiceless and stood firm in moments when it was easier to be silent. By sheer hard work and uncommon devotion, Nicholas rose through the ranks, first as Deputy Communication Officer and later as Substantive Communication Officer for Southton. Each elevation was not a reward sought, but a responsibility accepted with humility. He wore leadership not as a badge of power, but as a call to serve more, to listen more, and to give more of himself. Beyond titles, Nicholas was an easygoing, approachable soul. His doors were always open, his heart always receptive. He treated every comrade with dignity, every opinion with respect, and every challenge with calm resolve. This rare humanity endeared him to regional executives, to party members, and all who encountered him. He built bridges where others saw division and unity where others saw differences. His passing has sent shockwaves through the communication team in Southton and across the entire region. It is a loss that words struggle to contain. The pain is deep because the service was sincere, the commitment genuine, and the legacy undeniable. Today, we mourn not only the death of Nicholas, but the loss of a faithful servant, a loyal comrade, and a noble son of the party. Yet, even in our grief, we find solace in the knowledge that his life mattered, his work endured, and his name is etched permanently in the history of party politics in Southton. Rest well, fallen hero. Your voice may be silent, but your impact will echo through generations. You will be remembered in every struggle for justice, in every fight for unity, and in every chapter of our shared political history. May your soul find peace. May you who remain find the strength to carry forward the task you so beloved or bravely held. Rest well, comrades. Rest well, Nicholas. Ayasu. Ayasusu. Of the party's communication team, armed with nothing but passion, courage, and unshakable commitment to truth. On radio platforms across Southton. Yo Nukwala Comrade Agbavito Ikenya Volta Regional Chairman ne NDC for Mfo Emamise Nicholas Akrobotu, former Communications Officer for Southton constituency of the NDC. Rest in peace. Nicholas nye de kaje buamare ke subo alebebe ni tomejeshi. Albaji banto modogwe. Oh, are you okay? How can I help you? Are you okay? So I'm a mock maybe on the kaje jerekiare. Kaka maunyang yo minyota. Yolo bona bu na jujola nchiba fame. Mi do baba ganre na strong. When they vion ha. Yo mi hawun ple Thanksgiving service. Yika yiji actually UPSA actually du koplola Dr. Mahmoudou Baumia upon delegates so yokata fufu high points so live over high points so live over if you have more yiji I'd say chocho
dudu dzidzɔkpɔkpɔ ame sia ame kloe nɔ wo yi me emɔ katã wo yi dzi etsɔ ke mi kpe de si be adzɔ asafo yi ke nye dɔmi Kwame Nyato ƒe member of parliament yi ke megale zia dzi fia former member of parliament ne dɔmi Kwame Nya yi ke ganye vinɔ ne Ken Ohini Ajapon ihan of ma la se tsotso me kple dzidzɔkpɔkpɔ mi kpɔna ne de dzi si be dzidzɔkpɔkpɔ nɔ amewo me ke minority leader aƒenyo maki hã ƒom be amelele kɔ yi kpovitɔwo gbɔ abe no ko gagleglegle vɛ hafi woɖe asi ama de megbe na ama hafi wobe le ama aleke yewo tɔ le mee megado vovo dzi na ame aɖeke o. Dr. Mahmudu Bami hã va ƒom be ya dze gbe menye ɖokuisi dzi wonye ɖo aleke ko yewo katã yewo gbugbɔ wɔ ɖeka va be party ɖeka ene ale be yewo ʋli aho miaʋli ho la kɔ yi ke dage yewo gbɔna me ale be dziɖuɖu nava na yewoa enye yeƒe taɖu ta yewo neka yewo katã ne wɔ ɖeka ta ƒobo katã koŋkɔ ɖeka ƒe nya ye gblɔm wole do ŋgoa le fi ɖe gbe va yi le Kanda le National Mosque Chief Imam Sheikh Nuhu Sharabutu nɔ ŋgɔ ne akpeda sɔlime aɖe alo akpeda subɔsubɔ dɔ ɖe yi ke dzi le Awusa alo Islamtɔ alo Muslimswo dome ke tsɔ le UPSC auditorium le trɔme kpadzia ye kristotɔwo hã ƒoƒu ke eha ɖeka ɖe ke hadzila ɖe yi ke kpi ɖe ko ƒe ŋkɔ le yava le dzoe na be Zafpan Pania alo ŋkɔ ɖo nye Aramaic alo Hebrew ŋkɔ ɖo kɔ da ɖe eɖokui dzi edzi ha something avania you know that kind of guy eva dzi ha kpakpe aɖe kpi ɖe kpɔ be dumsɔtrɔ gbɔ woble yewo ale be akɔya yewo da ne dukɔkplɔla John Dramani Mahama va kpɔe be enu katã va zo wayo mi se eƒe ha yi ke wokpa etsɔ Joy yi ke nye míaƒe nyadzɔdzɔ kakaƒe wo dometɔ ɖeka nye mía hatsiwo le dɔwɔwɔ ya me wole nuna da ɖi míakpɔe ɖa ko ne mitsɔ fuma koa ɖe mi yi míaƒe dometsotso me ma ne ƒo ganyia mekpɔm be NDC kple PPTɔwo yiwo ke dzɔa nyawo me woke ɖe dze ale be míale enyawo tso mi se hama.
Fua me gon la nek po ma bada ba tue me nya Fua me na nek po ma bada ba tue Fua me gon nek po ma bada ba tue me nya la Fua me na nek po ma bada ba tue Punya mentoli kafi Melak befuk bermula Nama pola moji Nama madi cava wobo Umalona namo de Utakwenya ba Mavako gade le yegosi Utakwenya ba Mavako nundudu le yegobola Fua me gon nek po ma bada ba toe Ma va o susuba ma ji se mi jade no kukumula Na mauliko Nya kama dunu ma tu khofela Ma mano amasi Do penya we sao Fua me gon nek po ma bada ba toe Fua me gon la nek po ma bada ba tue me nya Fua me na nek po ma bada ba tue Punya mentoli kafi Melak befuk bermula Nama pola moji Nama madi cava wobo Umalona namo krola Utakwenya ba Mavako gade le yewosi Utakwenya ba Mavako nundudu le yewobola Fua me na nek po ma bada ba toe Mavako susuba Ma jimze mi jade no kukumula Na mauliko Ya kama dunu ma tu khofa Ma mano amasi Do penya we sao Fua me won la Nek po ma bada ba toe Ma va o susuba Ma ji se mi jade no kukumuse Na mauliko Ya kama dunu ma tu khofa Ma mano amasi Do penya we sao Fua me won la Nek po ma bada ba toe Fua me na la Nek po ma bada ba tue me nya Fua me na Nek po ma bada ba toe Fua me won Nek po ma bada ba tue me nya Sewa Fua me na Nek po ma bada ba toe Fua me won la Nek po ma bada ba tue me nya la Fua me Nek po ma bada ba toe Fua me na la Nek po ma bada ba tue me nya Abla Fua me Nek po ma bada ba toe Yo miapo nukola mbada panami Ba mi boto kali plim le brimba tibiji miapo njiwona enye ji ntonko enye Tony Magboy miapo nyang
dedo miaƒe ŋutsotso miaƒe ŋɔŋlɔ katã wogbɔnye vam ale be wole vevie nam ale gbegbe, wole vevie nam ale gbegbe, mexowo katã ale be miwo xlẽ ge kpi ɖe ko ke hafi míayi xo dometsotso kpui ma me na míenya be Thanksgiving yi dzi tsɔ le UPSA auditorium ke enuwo vovovo akpa vovovowo li nɛ míawo katã le ge vivivi aka abe wonye nya to sena eta nuyiwo ke nye enya kpa yiwo ke nye enya yiwo tsɔ mimi le ɖeka amegãtɔ yi ke nye Dr. Mahmoud Ba míaƒe ŋufo yiwo ke wòƒoa ehã ele mía gbɔ ale be ne mizɔ ɖe ŋgɔ yi lia mi ŋutɔ ge ema hã ke amegã yi ke nye NDC tɔ ƒe amegã ɖeka yi ke wògo le NDC me fia yi ke va le Thanksgiving wɔm akpeta sɔlime kple NPP tɔwo koŋue nye nu yi ke va zu nyadzɔdzɔ yi ke amewo lé ɖe ŋdia le nyawo nyateƒe me ke hafi mía azɔ ɖe ŋgɔa ekpɔ ge be eyiwo nɔ ha dzim nɔ Mawu subɔm kple tɔwo katã ƒoƒu anyi ɖo ho enɔ akpa mawo katã nɔ wɔnɔ akpa mawo katã ta ne míawo TV dzi kpɔma akpɔ be wole atsitre wo akpe dam ne Mawu akpɔ be anyiɖohoa ŋutɔ anyiɖoho ya ƒe nya gblɔm mi le ŋutɔ theologia no nye fia alo nyame ke yi ŋgɔ le nusɔsɔ tso Mawuwo ŋuti the Trinity Theological Seminary ale be enye Mawu ale gbegbe alo esrɔ̃ tso Mawu ta kpi ɖe koa mi kpɔkpɔm be anyiɖoho is making a lot of trend ke comments wo vava vovovo ɖeka etso ame ɖeka yi ke gbagba dzem be no da akɔ na nɛ ava zu national treasure ne NPP yi ke ŋkɔ nye Jesse Boaku Gbɔ, the founder and president of Atta Mills Institute, former deputy general secretary of NDC and former aide to the late President John Evans Fifi Atta Mills, Mr. Samuel Koku Sichofwe Ayindoho at the prayers of the new Patriotic Party flag bearer Dr. Mahmoud Bawumia during the Thanksgiving service following his victory in the presidential primaries. Ta video makpɔm mi le afi ma ye ŋuti Jesse Boaku yi ke nye NPP tɔwo ƒe agbonugbla ɖeka yi ke gbagba dzem be no da akɔ na ne ayi ɖe national level as a treasurer Jesse Boaku yi ke gbagba dzem be azu national treasurer alo gadzikpɔla gã ne NPP katã le Ghana katã glogodo gbɔgblɔm be ame yi ke ɖo Atta Mills Institute yi ke ganye dɔmegã le Atta Mills Institute ke nye nusrɔ̃ƒe yi ke wotsɔ dena ŋku nu yiwo ke Atta Mills gblɔ helé da ɖe anyi. Atta Mills a professor ta ɖo be ame nye professor fia be ŋlɔ gbalẽ gbogbo evɔ menye professor ɖe ko nyo suku kɔkɔ de hafi xɔ ɖaseɖiɖi be nye gbalẽnya la ta gbalẽ vovovo ŋlɔ da ɖi tɔtɔtɔ on taxation kple eƒe ideologies eƒe susu míwo ɖeka president for the people masɔmasɔ meganɔ mía dome mama meganɔ mía dome enuwo li ke Atta Mills gblɔ vovovo wo katã wofia na wo le Atta Mills Institute kame ke nye dɔmegã le afi ma ganye deputy general secretary Ghana katã glogodoa former deputy general secretary of the NDC Ghana katã godogo agbalẽ dziglã ƒe kpeɖeŋutɔ ne NDC katã le Ghana katã yi ke ganye kpeɖeŋutɔ ne president John Evans Atta Mills Samuel Koku Sichofwe Ayindoho ƒe participation alo ƒe meeting ma me nɔnɔ enye nu yi ke ŋuti amewo wo ƒom le ale gbegbe. All right, mi ŋgɔ yi ŋkɔe le míaƒe wɔna me ke memria yi ke va zu kɔsiɖa kple dzoɖa yi ke va yi ma enu aɖewo nu ɖeka va ɖewo dzɔ especially míadze ŋu tso Ghana Police Service míayi Ghana Police Service kpi ɖe ko ale be
miakpɔ gbalẽ ɖeka va ɖo yiwo ke dogo tso dziɖuƒe dɔwɔƒe aɖewo yiwo ke woƒo koko na mía nyɔdzɔdzɔ kaka ƒo be míakpe ɖe yewo ŋuti ne yewoa kaka. Woɖona gbalẽ aɖewo ɖe mi yi ke English ya woyɔ be press statement alo press releases. Míakpɔ ɖeka va ɖo ɖa ale be míazɔ ɖe ŋgɔ. Naɖo ŋkutsi be Thanksgiving yi ke ƒe nyagblɔmee mi la eyi dzi le mɔ vovovowo ŋu. Thanksgiving ƒe nya yi ke gblɔm mi la eyi dzi le emɔ vovovowo ŋu. And that is another big story. Ne ge ɖe nyadzɔdzɔ kaka ƒo katã kloe koa, Thanksgiving ya ƒe enya gblɔm wole koŋ. Ta me yi ge ɖe Ghana Police Service gbɔ ale be gbeɖasi aɖewo na mi alo gbalẽ aɖewo na mi be míama ne dua míana wòaɖo mia gbɔ kaba. Ke ne mi trɔ gbɔa míale ŋku ɖe nya ɖeka eve aɖewo ŋu. Ta amewo biabia be Thanksgiving aɖe alo wɔm ɖe nenema wòdze be wònɔ le ma. Alo wòdze be wònɔ ma because míayi ɖe Muslims wo dome ava abe mi we in a Muslim way ava yi Christians wo dome. To hiã nenema ne kpo TV dzia akpɔ be this is mi me gegre mo fun kaka ne kpo TV dzia akpɔ be fida gbetɔ ihe ƒe nɔnɔmetatawo dzedzem afi ma. Akpɔ be Sheikh Nuhu Sharabutu edzedzem afi ma fifia etsi. Meka dzi be Sheikh Nuhu Sharabutu axɔ 106 years. Yi ke nye National Chief Imam, ame yi ke nye imamwo ƒe tatɔ le Ghana katã glogodo. Edo va enya ta ke ema dzedzem afi ma. Nakpɔ le ƒe ɖusi ma Dr. Mahamudu Bawumia ele agbara gã ɣi aɖe me. Eɖo eƒe tsitsi ele eƒe ɖusi me. Ehã nɔ anyi ɖe anyigba le ka Islam alo Allah fia yewo me dzelawo be no nɔ anyi edzedzem ale be ekpɔ ge be Muslims ta ƒoƒu ke eyi ke Mahamudu Bawumia ɖi le ƒe ƒu ma ase Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar yi ke bi ɖe ko nye Allah is great. So woba biam be ne mi be miawɔ Thanksgiving question bia mo le nye be do hiã be Muslims wo na wo Thanksgiving le fi. Mahamudu Bawumia na va no abadzi aba le ke Muslims wo nɔ na anyi ene. Ke kɔsiɖa gba wògava anɔ zikpui dzi anɔ aseye tsom elabe eyo wòva wɔna ma eyo wòva takpekpea me le UPS auditorium ma eha yewo ɖo ɖa nye abe mewoe abe onya mi bɔ shena eva mevɔ mawo ƒe ŋugbedodo eva mevɔ eha ma ƒo ha wo dzi ha ʋu ko nya babia be ma nyo wu be mi katã mia ƒoƒu xɔse vovovowo na ƒoƒu ɔwɔ akpedada ɖeka yi noa ya me fia ɖeka wɔwa miaƒe susu kɔme biame me le ke amewo ke le dekɔnu me ɖi elabe ame aɖewo le fia wo le Kristo kpadzi o wo le Muslim kpadzi o wo le dekɔnu me ke ame mɔwo ɖe le ke woƒe akpedadawo gana o elabe nya be Dr. Mahamudu biame yova ɖo xɔŋde ma eyi ɖe shrine eyi ɖe dekɔnutɔwo gbɔ hã aɖe yi eyi record ma katã li da ɖe ne be miawɔ Thanksgiving amewo katã ma ƒoƒu ko ɔwɔ Thanksgiving ɖeka aba le ke wɔnɛ ɖe Flight Lieutenant Jerry John Rawlings yi ke ame yi ŋgbe ŋlɔ le fia ɔko ɔwɔ Muslim ne va do gbe ɖa Christian ne va do gbe ɖa dekɔnutɔ na do gbe ɖa ko akpedada na nye ɖeka. Yemenya ne mawo lɔlɔ ge be wɔnɔ xɔ ɖeka me o. Yemenya ne gbɔgbɔ lɔlɔ ge be wɔnɔ xɔ ɖeka me. Nye nɔ ɖe fia yemenya o. Aka emawo koe nye nya yi ke gblɔm amo le. Muslim Thanksgiving, Christian Thanksgiving. Amaɖo be le Ghana kristotɔwo sugbɔ wu afi Muslims wo ƒe gbɔsusu. Ta ne Muslim va zu flag bearer ne NPP afi no ɖudzi kokoko edze be Christians alo kristotɔwo na kpe ɖe ŋuti le akɔdada me afi woate ŋu aɖu dzi. Afi Muslim na va zu presidenta kokokoa edze be kristotɔwo na kpe ɖe ŋu le akɔdada me afi wòva ɖu dzi.
ta megawɔ be mama ɖo le mía dome no kokoko ne gbɔgbɔwo wome tsi aka kple wo nɔewo hã ɖi. Mía Ghana viwo ɖe kristotɔwo kple islamtɔwo kple dekɔŋtɔwo katã zɔzɔm aduadu. Mi le dɔwɔƒewo nenema, mi le asitsaƒewo nenema, míaƒe yi kple gbɔgbɔ mi le ʋuwo ɖom nenema. Muslim kuna ʋu, kristotɔwo nɔna ʋua me. Ne le ʋua me, woho ʋua yiyim ʋu hafi ne va kpɔ be ama nye Muslim. Alo woƒe phone ring, woyɔe ko ne se Allah Akbar, ɖe gblɔ be ado go ʋua me. Da ɖe mi ma da asi míaƒe dzixɔse ƒe nya yawo ŋuti krakrakrakra ale be míawo ŋu abe Amerikawo enea. Katie Hammond, Honorable Katie Hammond, yi ke nye former Minister of Trade le Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ŋɔli gbenye be ne ame aɖe ƒom tso religion ŋuti, ame aɖe ƒom tso religion ŋutia, ame ma problem hem be ame ma enya hem be ne ɖokui enɔ ɖaŋu ɖom ne Ken Ohinia Japan eye ke Ken nɔ gbɔgblɔm be Muslim mate ŋu anye president le Ghana o. Muslim mate ŋu anye president le Ghana o. Kɔa mi le ŋku ɖe nyawo katã ŋu, dɔwɔƒewo, nunyalagãwo kple ame sia ame ke dunyaka wo katã wogblẽ kpi ɖe kpe be to me vana le dukɔ mea, ne va ɖo akɔdanya kple dukɔ ƒe kpɔkplɔ mea, edze be míaɖe asi míaƒe xɔsewo ŋuti ale be míabu tame abe Ghana dukɔ ɖeka ene. Gake le akpedada ya mea, Muslims wo wɔ nu vovo, Christians wo wɔ nu vovo. Ɖo hĩa míaƒe susu ne va le +2332426707773. Fifia míatrɔ yi ɖe dukɔkplɔla John Dramani Mahama ƒe ŋɔli eye ke wò Thanksgiving Day, ewɔ be wowɔ Muslims wo hã wowɔ wotɔ vovo hafi Christians wo hã wowɔ wotɔ vovo. Vɔa nyi nye makpɔde Yesu abe nyadzɔdzɔ kaka la nye be difference alo dichotomy medze ma aleka o. Mi ɖo ŋku dzi be nyɔnuvi aɖe alo nyɔnu aɖe Duncan William eƒo nu yi ke wobe alo xɔe se be nye Archbishop Nicholas Duncan William Moche egblɔ be Mahamudu Bawumia mate ŋu akplɔ NPP Kongo eye dzi gblɔ be Ghana dukɔ Kristo dukɔe. Kaka backlash yi ke wòxɔ esugbɔ yi ke nye abe Amerika hã me kpɔm de dzesi be ŋuƒoma egbofli me yi elabe Ghana le míaƒe constitution ma ɖemi be is a secular state rather than a Christian state. Well, numawo katã nye enya yiwo ke oli kpli mi kristotɔ akpa gãtɔ ɖe woalɔ̃ be ƒe aɖewo ƒea ame yi ke ne nye Muslim nava akplɔ yewoa. Le nye kpɔkpɔ tsi ŋua nya ma menye nya ɖeke o elabe Dr. Hila Limana ɖe ekplɔ Ghana kpɔ. Dr. Hila Limana ɖe ekplɔ Ghana kpɔ. Ya abuta ɖo nɔna ŋuti sia yi dona gbe ɖa zi atɔ̃ gbe ɖeka nyanye dukɔkplɔla kpɔ yi ke J.J. Rawlings, Flight Lieutenant General John Rawlings va ɖe ɖa le June 4th, 1979 le eku ma me Armed Forces Revolutionary Council ta edzɔ kpɔ. Anyway, ata gadzɔa ema Ghana tɔ ƒe nya ma yo Eƒenyigba TV ƒe ŋdi wɔna enye dzi ke Tony Magbɔe ma kpekpe ɖe mía ŋuti le enyawo me dzodzo me ʋeʋeʋe. Mía enye Tony Magbɔe enye le mia gbɔ ke mekpɔm ne NDC kple NPP tɔwo be woage ɖe mía dzi ale be mía adzro enya wo me. Gake afi mía wo ma presa ɖeka va ɖo le gbɔnye mi dzi be mía to ŋu tsa. All right, one person arrested in connection with the murder of a police officer in Zebila. One person arrested in connection with the murder of a police officer in Zebila. One person arrested. Ta na miawo TV dzi kpɔnkɔ ɖeka dzi aɖe ma ele handcuff me alo de gashine. Ɖeka dzi aɖe ma eŋkɔ nye Simon Apusiga. Simon Apusiga exɔ eƒe blane vɔ nyi ke mise aɖe yi va yi be wowu
kpovitɔ aɖe le pusiga ke Ghana Police Service ŋlɔ gbalẽ ƒe da ɖe dua gbɔ le memira yike va yi me 14th February 2026. Press release: one person arrested in connection with the murder of a police officer at Zebila. Le Zebila ŋutɔ me, amegble aɖewo de tu kpovitɔwo ko yewo wu ɖeka. Wonɔ nume kum ko ɖeka dzi adzedzem nyɔtivia dzi ɖe susu aɖewo ta eƒe mo madze o alo ɖe susu aɖewo ta wotso nume ne vi alo mina vivitsi do ɖe mo ne vi ɖe yɔ agbeta. Edzɔna be wɔla me nenema ade gashi nɛ be ye yewobu za be nyagbegblea wɔla ako kuna me vovovo ŋkpɔnɛ de nya de dzesi be eŋume kaka meɖo kpedzi be nyagbegblea wɔla o. Ta ne wo mo dze nenema mi ta mi kpɔ le ŋkume ye va dzɔ bo kunya me ʋu menye ye o ke mi gblɔ dome alo mi gblẽ ƒe ŋkɔ ta ɖekadze ma kpɔm mi le ke xoƒe blane vɔ evea ye ŋtsi nyakuro. A special team deployed by the Inspector General of Police, Mr. Christian Tete Yohonu, has arrested one person in connection with the robbery and murder of a police officer at Zebila in the Upper East region on 8th February 2026. The suspect, Simon Apusiga Emakbomimile, alias Ananga, aged 42, was arrested on 10th February 2026 following an intelligence-led operation at his hideout in the Takwa Huni Valley area. Preliminary investigations indicate that the suspect fled Zebila shortly after the incident and was traced to the Western region. The suspect is currently in custody, assisting investigations, and will be put before court to face the full rigors of the law, while efforts have been intensified to arrest other suspects involved. Signed, Chief Inspector Bridget Babanao, Public Relations Officer, Criminal Investigations Department. Ta Chief Inspector Bridget Babanao ikenye nyamdela ne povito mano umo yoke kunangme blobe yole dekaje ike mi kpole mi TV oji nkonye simna pusiga hope blan vo eve ike de tuhe wu povito le Zebila alabe povito note be yo a chasisro nchilo pe ble kuwo me o de tu povito pai o hewi ke dekaje ya ike kpome mi le fia kenya nanga yepe soheo yone ba nanga alo ipon bankonya nanga eva the Western region alo Japan tome fumai wodiam vivi ko ashiva sui kangba kuku pe de yeshibe ye nyama ta ele povito vashime le gram ke akpakpana povito nchibe amashame ke le ngbegble awo ma wo wa ali. All right, yet agava ministry bubu Kenya Ministry of Education. Le Valentine Day akeko 14th of February, memla aka yivaimon. Agbana ye yare gadogo cho Ministry of Education yike the Hashim Mohammed Dasye, Press Secretary to the Honorable Minister of Education. Honorable Harina Idrisu discharged from hospital following road traffic accident. Odashi Honorable Harina Idrisu yike no kojin kakavoyaro alava foko. The Office of the Honorable Minister of Education announces that Honorable Haruna Idrisu has been discharged from the 37 military hospital following a road traffic accident. He is in good spirit and has been advised to rest as part of his recovery. The minister expresses sincere gratitude to the medical team and all who offered prayers and support. Signed, Hashim Mohammed, Press Secretary to the Honorable Minister. Tagbale akpomile le Mion TV oji enye gbana ye ke dogocho Ministry of Education lo jirupo do po ike pona suku denya oji bire kwa obe yona duanya be Honorable Harina Idrisu no konji alave epo evu foko ke le memoria ike
ira ko Kenya Valentine Day enyanyare ba Honorable Harina Idrisu Edogo Cho Konji le mapa mo ba ma e ka kamda me o da shenchi ala pam ta o jiba du akata na nya be o maro blana na ma o ta Honorable Harina Idrisu Egbova LS Tesin idakona maure Honorable Idrisu fa agbeta yo don kujibe adem nya pa jero rom le 0242670773G alawe nya shanya ke globe mia na la edua a si enwo yizan le mia pa nto am plan to mamlome ke hu fokware ha yiji jo le memiragbe hu fokware jo le memiragbe majibe matung nya ma pere ko le lolonyo le ne update ye yare va le ho ide fifi like na cho lolonyo nye duare ke na mozom cho atimpoku inare gia etutoge eduviare konye onore signboard jiba lolonyo na makoyo nanto ema ta o number eduma ano part of the Volta region. That's my suspicion. That ekpogolo TV aji piaba huade lejo pira komi joanya ba Kia truck alo hulegbe okano agbachom odo agbare buame ocho again lofo egbona ba atimpoku alo ocho gen lofo gbona ba Volta region ke hua enoduji alewe salunka ike kpɔmi mi le miaƒe TV-awo dzi. Salunka alo nye ʋuɖagbi ʋu yiwo ke le ɖagbi abe taxi ehã tso atimpoku lɔƒo hele du dzi yina ɖe ege. Ke edu aɖewo le mɔ ƒua me yi ke kpi ɖe ko na be potholes ta Kia truck yi ke tso agba gbogbo ya nɔ gbagba dzem be ya adze ne edo yawo ta edo go ɖa le yiƒe mɔ me va ge ɖe salunka ya ƒe mɔ me. Dzɔgbevɛtɔ dzidzi ƒo salunka ya ku la ta vovo ɖui ena be ʋua eƒo le mɔ dzi kpakakpaka ta eʋu ya yi ke nye salunka va zi megbe ne Kia trucka ke yo zi megbe ne Kia trucka emu agbakɔʋua mo la be da agba gleglegle le lɔlɔnyo enye du aɖe alo kɔƒe aɖe yi ke te ɖe atimpoku ŋuti ta ne nya tso atimpoku yina ɖe ŋgɔgbe ʋɛ ko le mia me ena be eʋua yi ke nye salunka ɖo fia kolikoli enye afɔku aɖe yi ke dzɔ ke nu ya dzɔ abe memiragbe le Gadin lɔƒo heyina ke tsɔ fie nyi abe Gadin na va he eʋu yi ke fia kolikoli ya kɔ dzoe ke agba yiwo ke wolɔ kɔ ɖe Kia trucka me hã wova ɖe agbawo ke Kia truck ɖeɖe alo ʋu gbagba yi ke tsi lɔlɔnyo le míaƒe amu ŋutɔa me le afi ya. Eyawoe nye nu yiwo ke dzidzi le míaƒe ŋutɔ me kple ŋuto mamlɛawo me. Ɖo ŋku dzi be le kpi ɖe mea míage ɖe nyamedzodzrowo me ale be mekpɔm ne nye nyamedzrolawo be woawɔ ɖeka kpakplim. Eʋenyigba TV ƒe ŋdiwɔna enye ya dzi yim. Tony McBoy enye ya miakplɔm. Maƒodo ŋudzidzoekpui aɖe ma ɖe modzaka na mi kple hagbe ɖeka aɖe ke ne metrɔ va míazɔ ɖe ŋgɔ megakasi TV ŋu eʋe dukɔ ƒe TV yi ke nye kpekpeɖeŋu yayra ame kɔkɔe kple tutuɖodzi ne mí katã abe veviawo le aƒe kple gbe sia enye Ʋenyigba TV. Ke wɔna yi ke ŋuti ŋku gale fia, wɔna yi ke ŋuti eto gale fia, wɔna yi ke gagbe ɖem le yaʋalɔ katã dzi yenye míaƒe ŋdiwɔna. Ne ƒo gãdre sia gãdre Ʋenyigba TV ƒe ŋdiwɔna edza gɔme. Tony McBoy ekplɔna mi kakasi míaƒe TV ŋu komo. Ame yiwo ke le mía ŋkɔ sem le Facebooka, mina míase míaƒe nutsotsowo, mina míase míaƒe aɖaŋuwo, mina míase míaƒe nyatakakawo
ne nya ɖe dzɔ kiki le teƒe aɖe toga to le womenye miawo mikpɔna be nya sia nya ke dzɔdzɔm le ŋutɔ kpasiakpa mifɔ wo ƒoƒu alebe mitsi aka kple míaƒe dɔwɔhatsiwo dɔwɔla ƒe nyadzɔdzɔ kakaƒo yiwo ke nuteƒe wɔm le ŋutɔ me ta mi kaka si TV ŋuti míaƒe aɖaŋuwo nova míaƒe enyawo nova mi gege ɖe nyadranyiwo dzodzo me ɖo ŋku dzi be egbe ya me nɔ ɖe zikpui dzi afia koko fashi edidi tso ngbe yi ke wodo na mi be ayi ɖe dzi abe 3,500 va zu 2,850 enye nane ke wokɔ politics wɔm ale gbegbe alebe zafna pania ƒe hayawo ƒo tsɔ mi gbɔna adzrema ɖo ge ke eye menɔ anyi ɖe zia dzi gaŋƒoma petro fashi alo ami emɔmemiwo fashi wo ga dzim egba yi ke menɔ anyi ɖe fia gake menye mɔwo ɖeɖe koe dzi me nu nyui aɖewo hã dzɔ le Ghana dukɔ me ke ɖeka dze ɖe yi ke nye Russia vi yi ke va dɔ kple Ghana vi aɖewo yi ke ame abe blave nye nyɔnuviwo ƒe nɔnɔmetatawo le woƒe fon dzi wokɔ kaka ɖe mía katã míaƒe fon mobadzawo dzi mi kpɔkpɔma nya ƒe nya le fia ke dziɖuɖu dɔwɔƒo be yewoafɔ tuganyi be woli kokoko kɔ va Ghana alebe yewo axe to nɛ to yi ke to he yi ke dza yewo hi nɛ ye ŋutɔ gaɖe nya ɖe gblɔ tsɔ be ye ŋutɔ dɔxɔlame ŋu le ŋuti ke nye HIV yi ke nye Russia nyɔnuvi aɖewo tsɔ nɛ ɖe mata yi gbi dzi ɖo ye hã ye va yi tsafi mage ne nyɔnuviwo le Ghana le xixia katã me maxɔ dome tsotso kpui aɖe me trɔ va míadzɔ nya me tɔni magbɔe enye miakplɔ. Nunya bagama mainaude Ababavi komia fa Nunya bagama mainaude Ababavi ye komia falo Mamanye blenam Kembo ebejo le bonye Ebe vevesese be kameli Vodidjo popo dans l'îlot Ebe na tume didia ba me koelai Na home hojwa ame koelam loelo A vivant muona meye Betina po jena sumeo Agbe nika Someye nyalelo Nunya bagama mayinaude Agbe bavi yekomia falo Nunya bagama mayinaude Agbabavi komia fa Mamanye blenam Kengwe bejo le bonye Ebe vevesese bagamali Vodidjo popo dans l'îlot Ebe na dume didia ba me koelai Ne homo hojwa ame koelam loelo A vivant muona meye Betina ko jena someo Agbe nika Someye nyalelo
Sameye nyalelo Benika Sameye nyalelo Nunya bagama mayinaude Ababavi komia fa Nunya bagama mayinaude Ababavi ye komia falo Mamanye blenam Kembo ebejo le bonye Ebe vavasasa bakamali Voiti chokpokpo dans l'îlot Ebe na tumatidia bamakwelai Na homa hojwa amakwela mloelo A vivant muona meye Betina po jena zomeo Agbe nika Sameye nyalelo Nunya bagama mayinaude Ababavi ye komia falo Nunya bagama mayinaude Ababavi komia fa Mamanye blenam Kembo ebejo le bonye Ebe vavasasa bagamali Voiti chokpokpo dans l'îlot Ebe na tumatidia bamakwelai Ne homa hojwa amakwela mloelo A vivant muona meye Betina ko jena someo Agbe nika Sameye nyalelo Benika Sameye nyalelo Benika Sameye nyalelo
Nunya bagama mayinaude Ababavi komia fa Nunya bagama mayinaude Ababavi ye komia falo Mamanye blenam Kembo ebejo le bonye Ebe vevesese be kameli Vodije popo dans l'îlot Ebe na tumetidia ba me kwelai Na home hojwa amba kwela mloelo A vivant muona meye Betina po jena zomeo Agbe nika Someye nyalelo Nunya bagama mayinaude Agbe bavi ye komia falo Nunya bagama mayinaude Agbe bavi komia fa Mamanye blenam Kembo ebejo le bonye Ebe vevesese be gameli Vodije popo dans l'îlot Ebe na tumetidia ba me kwelai Ne home hojwa ame kwela mloelo A vivant muona meye Betina ko jena someo Agbe nika Yo, miaƒe nukpɔlawo meda akpa na mi be mi le ɖekawɔwɔ me kplim le Ʋenyigba TV ƒe ŋdi wɔna dzi. Ke gamesu be miadzro enyadzɔdzɔawo me. Honorable Savaji Agama yi ke nye nyanuɖela ne ƒo titina me tsia ŋutɔa me tɔwo yiwo ke le NDC me ye nye nyamekpekpe tɔxɛ le wɔna me. Meze mɔƒoƒe ya kɔ ado gbe ne Honorable Wisdom. Yo, Tony, mais j'adore, ouais. Ok, mi fo. Mi fon lo. Mi on le doji. Ma vie. Yeah. Yo, enya le mia go fun. Kɔsi ɖe ke va yi me enya lo gberem enyo son tan da ba mia dze ko me tso mia ŋutɔ ƒe ŋutɔ me fia. O tso Nicholas Akpɔbɔtu ƒe ŋutsila kɔ do ɖe tɔgbiwo gbɔ le memla yi ke va yi me le soga kɔƒe me kadzi ŋutɔ no wɔna ma me. Yeah. Ko me kpɔ na wo fifi koe nɔ fi ma. Me kpɔ Comrade Mauto Agbavitɔ kple tɔwo wo katã nɔ fi ma. Me kpɔ wo hã nɔ fi ma hã. Leke wɔna ma yi leke ne kpɔ akpe yi ke Nicholas Akpɔbɔtu nɔ kple domenyi yi ke wogblẽ ɖi ne miaƒe patia. Yo, me da kpe ɖe mɔ kpɔkpɔta. Mado gbe ne miaƒe nukpɔlawo ete le eho kple teƒe ɖe sia ɖe wo le miakpɔ le. Mia nɔvi Nicholas Akpɔbɔtua enye ɖekadze ɖe keke mi kple mi nye dɔhati eye abele keke ɖe do ŋgɔ egblɔa eya nye communication officer ne Safton constituency abe enyime nye ne Ho Central. Kadodo nyuie nɔ mia dome le party dɔwɔwɔa akpɔ be ehena dodo. Esia kple dze be awɔ nane akɔ do NDC party ɖe ŋgɔ. Abe eƒe dɔwɔƒea enye teƒe ɖe vivi ɖe keke mi mate ŋu aŋlɔ be o. Meɖo ŋku dzi be apart from dɔwɔwa le region le fia enye kpli mi do go le Asi North by election me le 2024 ƒe akpa ɖe
dzɔgbenyuitɔ tse mi kpli mi nɔ tim ɖeka me elabe mi ma ɖe hatsotso vovovowo me. Míaƒe dɔwɔwa le fi mi kple kpekpe ɖe Ghana dukɔ hã ewɔe be Honorable Dzatsikwe exɔ ezima eye wòle dɔ dzi yi. Ta dzɔgbevɔe nya ko nye be Farmers Day mía katã mi kpa le Go Sports Stadium le fi. Wotrɔ dzo yina be agala wɔ party dɔ bubu ɖe le Sugan kɔƒe hafi wòva kpɔ afɔku. Ya be kua enye ŋɖe keke te ɖe mía dzi ale gbegbe gake naneke meli míatɔ wɔa abe amegbetɔwo nene o. Eya ta ɖeko míagblɔ be ebe lɔbɔ ne dzidzɔ le ŋutifafa me. Egblẽ srɔ̃ kple viwo ɖe megbe, etɔ kple nɔ pete wole agbe. Eya ta magazã mo nukpɔkpɔ ke. Agado baba tɔxɛ na wo eye mada akpe na ame sia ame keke lé akpa ɖe le eƒe kuwanawo me. Ame geɖewoa wozɔ mɔ tso didiƒewo kple kpeƒewo sia va kpe asi ɖe míawo. Ame kewo tso Ho Central kakaka yi ɖe Xɔxɔe, Volta Region ƒe akpa sia akpa míawo tse mi nɔ fi mi. Ale be meda akpe ne Mawu be míawo pete mi kpa asi na wo eye mi ɖoe ɖe edzilawo gbɔ le ŋutifafa me. Ame sia ame ƒe nunana ke be wòwɔa kple nu kewo ke wòzã ɖe eku ke ŋua eye míawo gbedodoɖa be Mawu aɖo teƒe na mi akpeakpewo eye ƒome kewo ho gblẽ ɖe megbe tsea Mawu alé ɖaɖawo ta akpɔ wo ta elabe tsitsiawo na mínya be Mawu ŋutɔ eya tutuna ekpeteƒe ne elã kewo si asi ke mele o. Ya ta medze maka ɖe edzi ne wole ŋdi ke ade dzi ƒo be Mawu wɔ ɖoɖo ɖe wo ŋu alebe eƒe nyagblɔɖiwoa mada le dzi kura ko ŋu. Ya ta míayi dzi aɖo ŋu ɖe Mawu ada akpe ne Mawu tse be eɖo ya ma ɖa wòva va wɔ edɔ ne amegbetɔ ƒomea eye ke eyi ede egagbugbɔ yɔe be ne wòava va dzidzɔ le ŋutifafa me. Eya ta afi sia afi ke wolea be wonuvɔ ne dzidzɔ le ŋutifafa me. Egblẽ dɔ ɖewo ɖe megbe. Míame ketɔwo ke le megbea míale dɔ be ɖe asi goŋgoŋgoŋ awɔe be NDC ƒe dziɖuɖua anye nu yi ke anɔ anyi eyi didi ɖe ŋutɔ be Ghanatɔwo tse woakpɔ eme viɖe. Tatɔni mi da akpe na wo pete Honorable Fifi Koete míaƒe Regional Executives wo, Constituency Executives wo, Party Members wo pete da akpe tɔxɛ ne mi be miawɔe va wɔ dɔ wònyo. Míatɔ tɔwo ŋutɔ nana nye viwo míawɔ dɔ ŋtsɔlwo akpe ne mia pete. Yo, meda akpe na Honorable Safaji Agama, Constituency Communication Officer ne NDC. Metso mɔ kpɔkpɔ akɔ da akpe na Honorable Victoria Jeklo eya nye ŋkɔsem vi la District Chief Executive ne míaƒe ŋutɔ me South Tone Constituency nyitɔ nye ŋutɔe medo ŋdi ne Honorable Comrade Agbavitɔ ŋutɔ hã. Yo, miawoe kpi baba na mi. Míage ɖe gbeƒe nyadzɔdzɔtso gbɔ. Míatso fia ayi ɖe Russia ŋutsuvi yi ke tsatsam HIV mam alo be HIV mam. Míkpɔ le yaʋalawo dzi le mɔ vovovowo ŋu. Ɖekadzɛvia yi ke tso Russia yi ke ƒe ŋkɔ nye Vladimir eva do go ɖe fia. Mi se be etso South Africa hafi va afia. Enyae nye be fon dzi nyadzɔdzɔ kaka ƒe ya alo míawo ŋutɔ míaƒe ŋutsotso naƒe yiwo ke le míaƒe fon mogbadzawo dzi míkpɔ video vovovowo le abe video nyɔnuvi abe wɔme blaeve yi ma míkpɔkpɔ yi ke nye Ghanaviwo yiwo ke Vladimir yɔ follow me kplɔm ɖo makpɔ eɖewo nye hotel managerwo eɖewo míkpɔ be eyi woƒe aƒeme eɖewo be ne woɖu enae eɖewo be ne wova ne va tsi gbɔ eva tsi ɖewo gbɔ kple tɔwo. Ke nu yi ke gava dzɔ nye be míkpɔ be egblɔ be nyɔnuvi aɖewo na HIV le Russia eye nya be veve sem be yeakaka HIV le nyɔnuviwo ŋuti. Ama yɔ nɛ. Ke Maybirama gbe yi ke ganye Valentine Day Samuel Nati George yi ke le Minister of Communication and Digital Innovations eya ƒom be yewoafɔ kpotu gã anyi akpɔgbɔ be dukɔ ma yi ke nye Russia etro Russia fi ma kɔ ve Ghana ale be yewoakplɔe ayi ɖe ʋɔnu ale be tohe yi ke dze yewoatsɔe nɛ elabe
enye eŋuanu sengbe na kɔmaro mame akɔ da ɖe yavalo dzi ne ama ŋutɔ melɔ ɖe mata yo gbagba sia gbagba dze ge be yeatsika va kple dɔwɔƒe yiwo ke kpɔna nya yawo dzi ale be yo ahi vɛ ahe to nɛ nyama ele mia gbɔ fia honorable Safaji enya ɖeko dze fli abe trending news alo nyadzɔdzɔ yi ke tsatsam alo nya yi ke dukɔ ɖe ke fia me va ɖo dzi ava zɔ abe dukɔ kple dukɔa kple dukɔ mea ƒe nya leke ne ƒe Yo, Tony, me dakpe. Magblɔ be enya egba enye ŋukpenya ne mia Ghana pete abe dukɔ nene. Abe eganye ŋukpe ne ameketɔwo ke nye nyɔnu yiwo ke duto aƒetɔ me abe asite. Tony, enye abe ame ɖeka nenea, magblɔ be enu keke dzɔ le Ghana he wòva zu be míabe vinyɔnuwo, mía nɔvi nyɔnuwo woƒe amame va le gbɔta alo le internet dzi ame sia ame atɔ akpɔ le keke me gbea. Aƒetɔ ma edze agɔ le Ghana ƒe sewo dzi. Enye Vladimir. Kɔ susɔewo menya le yɔyɔ alo ya tɔ ayɔa. awo nye former dinɔtu ɖe nye Vladimir Eŋtsi Danso Vladimir ya matawie ya ya albe enuma wala edze agɔ le Ghana ƒe sewo dzi. Tabele ke wɔna bo Sam George hegblɔ ya Ghana míabe sewo tsitre ɖe ŋu be ne naɖe foto ame ɖe ƒe amame ava he da ɖe gota le ami ƒe manyamanya me. Abe nyimenya nu ka gbɔ eya da asi wo ŋkume be ne wòawɔ nu kexe wòwɔa o. Gake edze be eƒe nyagbɔgblɔa eɖe fia be edziku ɖe le eme ɖe nyɔnu ƒomewo eye wòdi be ne yeaɖo nu ɖe teƒe alo atu nu kple nyɔnuwo. Enu ko va wɔ le Ghana la ɖeko nyimenya leke Russia ƒe sewo le he míata ŋu atsitre ɖe edzi fifia o. Eye afɔ kexe Honorable Sam George le gbɔgblɔ be míaɖe be woa extradite kɔ ve ne mía. Nyimenya ne be treaty ɖeke le Ghana kple Russia dome yi ke dzi míatɔ atsitre ɖa o. Eya ta dumevi ɖewo le kpɔ be la anye waste of time and resources. Ke nye ame ɖekawo nukpɔkpɔ nua mebui be ne to hehe ɖe le ke míana la ele be mídi nyɔnu kemiwo ne mi he to no le Ghana le míabe sewo kple ɖoɖowo nu. woahe to ne nyɔnuviwo boŋ. Nyɔnuwo míahe to na wo. Elabe Tony, menya ame ɖe o, mekpɔe kpɔ o. Agbalẽ ɣi le amewo alo ame nye yevu ta la enya do go kpli sãa ko ne kpli mi na do ɖe hotel xɔ me. Atso ayi ala tra ɖe hotel xɔ me kple ame manyamanya. Abe nu ke wo wɔa kpli wo la eya ɖewoe ma wo va ɖe ɖe gota. Evɔ ame mawoa ne trace wɔ la godo subɔsubɔ hã ke wo le Ghana hede hawo woame etɔ̃ la ame mawo la godo le ɖeka me. Ne amewo menye kristotɔ o, woanye Islam subɔlawo alo woanye dekɔnu subɔlawo. Wabia nye be nu ka miabe subɔsubɔ fia mi alo nu kawo wògblɔ tso enu ma agbenɔnɔ ma ŋu. Eya ta Tony mekpɔe be la wodo ŋukpe mi abe dukɔ nene. Nyɔnuwoe wodo ŋukpe mi. Ta na afi ɖewo la ahiã míadze egɔme tso yewoe dzi be wòanye kpɔɖeŋu kpli nya ɖe ŋu ne Ghana nyɔnuwo be o mate ŋu akpɔ ame manyamanya ko adze yome ala do ɖe aba me kpli agblɔ na be ɖu ene yi wòake ne yi ko anɔ wa kple dzidzɔ nene na wɔ le. Fifia ɖe kɔa
Don't he got a corner ball instantly la. I won't go west sui. Me put the collateral damage. Keke o cause na odo kwe. Da Tony. I give you a don't in yon ma do matora. I don't yes roto. Ede onye ameyo kemi atangwe ba onye bubume ola opejume. Ede onye role model so. Ede akwa do hi nchudele do wada onda le enuka list hope yi alova ho list le yajira do data ko edo yi nenye benu ya to gbe ojola abi aduko sebe o ko ele gbegbegbe tete pova na megbe to gege mata wa du ji video ekwa ata enyimele gblobe ahia be gba nya aheto ne mia benyonu owe apenenye be sedele emi atawa kokplo Russia nchuvi kemide emi kokoplo godogodo menya be international lord anwe be edolele kemi apete minya be infectious disease anu weko agere to come ajemma ano yiyi left right center ekimi ya menya be godogodo a sede ano no kosema no kokplo be anyenu sosoro ne mi apete ni de kuku ne mi avio mi abenyonu bubu keke ma u de mi awon e wa mi ke mi le tokere de mi na bubu mane no etepe bubu ne no etepe be mano nuwa yaka o ta fraje amemawa do hinda ola ole ashawo do wa ake ele aglame alo le wala kukume so ne menya shawo megbele doko we daranyo ele ke atawa dogo amede ami apeto ben kekere na ono Ghana Oh, nah. Edefu enye unpenya blibo unpenya ntonto ko enya be ngbe blog ta ejoda afije eno mama release ta ejebo kunga manyi mara kama kwefa passport mafia ika akwabo apo nkaka ya mo gario ka hotel ayo yo ba hotel ala woshi ka hotel aleo ya akwabo ka yo check out ka ma mafia bana majola hotel a efia be ejo etrojo le tukomo ala be fia nyonwo mfum ede aglo ba ba je yo pakoma ha ala be yo dam nyogu o chi egbo nke afi ojo ehe akpari ka enyi kala fia nyamate kakareji koka gbonya re kola ba nyento nyama lankurun kpawo nya ta kokoto isi da lake nya didi menya oba magahana mo yo do kwala ye fu nya o mere ka chena o awo ngbakodono edefu e ke via medo de ka kwevi le kuku de nyon ke mi o do metoro jira be ade no anu achufe anu apemene abenyon nene akekwe kala blewe kala yevu be kala eblewe tanyi na to nyire kasi de nyon ke mi we de lebe no ga tu na we nya de oplewe nebe de wa yo dara blome ayuruwe nebe revolution time wa ha oda e poloji la blome apu bime no vodi de elebe ne mi we tony me jemi abedu kone na me jemi le kude keme crowd ta enyila enu wana o chitere na unye alegbegbe me nyimenya Africa chema ga lejo yo eke he gbomi le vivien do yin mi avignonde alo tupu puire egale similar act me that the very minute emi le nu pole vi so ejebe mia educate mi apenyonu mi avio ne devienya do adolescent stage me kola ejebe awareness ya to bi na yi akeba bien bere de omele nu fiawo wa toni ezema de omele nu fiawo wa no fianu de ole sa ole ejiwa ta edole mi ango abedu ko ni ma ponko ma blo menya so mejemi kra ka le gore kemo ta afiki ke to ke jere mina ne no bene nye kpodon kuli nya de
Nchobekpo nu ido wa le do be o le reteli wa. Letefo yes. Aka enyama de fika oyi va do. Ko mi agbre to afide ka ko va sera afide ko eto. Ta eje mi ja fode abetuko. Nemi akochi nu ko wanu. Nemenye sigbo wa. Mo ro ko ava duko ki wa do badi mi abanyonu ajo. Alumia nto chera mi apebe onyonu ozu kwadinu ozu sex toys. Mi atekple oza de majamajeji. Era be fi ke me bobo de nche vinyon la sien. E vinyon viwa me ve. Ya la sien. Ma kudure gbere be ma senya ya to gbi lo to me tore kan. Ape do hin ma wa ba yo gbere ka. Ta ejebe mi awa dore. Be mi avio wanyo wanya elebe mi ton nanunya the early warning signals we nenye be nchu ke kpolo mi kple nchu mi gere home enu ke afia we be nchu odo na ne be yawa e kwese ma pero me nu de ka me so nye be ne gere hotel home ne dibi anya be secret camera ele home enu ke awa yen be ale ho atu achi akadi le home ade phone we ada camera de on akoko e home be jogwe ene obeteji abena hidden camera de la fidela akpo red light video wa no bipin le fimi ya agro na be camera le home ake de kakpo ma lo ye vovi ma me kareji be nyonu ato achi ni be o ne achi light le home ne ya akọ camera akọ chaunpo camera de ode o we ara gbegbe be de o gan ku ikonyu adio anonu poto me de o le la button ya onye o le vuvuvuvu ya to chichito ele chichimene e pe a me nyu ta nyonu we mi lebe ne mi aloko mi de kuku nton to mi mesi bo mi agbere do ne mi anto mi aloko agbere ne mi avio plepo meto imagine me international platform yakobo Ghana nyonu o le cheap and mesi bo be the cheapest commodity you can get in Ghana is women. Well, some of those comments are repeating them atava zunya na mita mima agbele fun plus be nyonwo ga sevre mi an anya go nsemi enwo yijiza miss ha be abo nwa nya jojo ka toto fun jita fun jinya jojo kakapo bloggers o kweten nya ona mi fifia new media balangone traditional media. Yes. The new media sources, so which sometimes is difficult to verify. Kakemi pokuma nyongwa do edoba favi. Do ha the caraba ye stronya be ina fumune ajola be ya vie toin the shi. The cara ha o nang de ta hubodi. Eto ta eyo kata onyanyo ka bazuku ka kama jibe na awu onyangala makhle messages yo ka bavam. Messages wa famza. Yo, Tony, akpe document globe lenya debo biti me la story kelela. Ni meton follow yi so much. Kake kwa bele ke keme no nupo ke gba ba ke fie do hin. Ntu dele jajara do be aba dededa. Do hin de nya sonotora. E viwa meton la siwe. Ala do badi do ko we sibe. Ala wanu ma otogbi. Apo di doko apo di sno pe pu me to be te ben ko wa vazu pe na view imagine be lady kemi hesi vieton le e view yi de suku ko ya de video ba la fonya le me be sister kemi ke be video ke le cha social media e view ke what kind of embarrassment is that? Ezema. Alors de viochi over po video. Abonnement over miga Sam George blogger yo police service yo do ba mo ke video mama no low ha o hetono. Abo video ro mi o mi yo da funa je ho le funa jina mi
Definitely. do ha o yona be vault funu mo ko ke funu le fia ke na ko ma dareji ma ko kpogo so mo kpogo afia de li ha do nye cloud yi ko dare ya valo mo ta yi ke na cho funu shade na nya vusafia ko video maga didige da yo kata gbon sam joji la ya ro be agobo jojo do ko nye maybe you can suspect but I never wish but there should be a way hey ya ta the no that system aga yo blome na nagebe na didi we attention na mi akron we Daka video edit la mo phone ma ho le pen flash drive ma no onya tepe ekpa be ki mi ke jole duko ka che me ni he afatore kwedu doi onya politician yes lenya tepe mela eke ihe news Madagascar allo no yi majiga no onu ma ya chawara and esono to chole me nyonu no do kwesi obete o no involve lenya kebe akenyi etola ma to gbobe do hin eya nto ape ole ya owe de o de towen akekele de vodi to eme de amejuru yevu agbalegi to eya ba vale kekere mi ape nyonu me le toto nkeke gbede ko ya de design nyonu me blave ma ole dadi mi po video mi lan ko video wa video wo forma plave ye ole dadi mi po aha Tony enya me jemi me ya ma ko message aro kango if we are as usual some men finding a reason to blame women oh they are cheap ha 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 ha. The only difference between the white guy and most of you is the camera. He had a planned intention, perhaps even placed a secret bet with friends back home and is winning. Wait, his room is even very, very nice. Some of you black men did worse to your own women. Met them at the funeral, party, wedding, etc. Fell for each other. They trusted you, so followed you to that single room with mattress on the floor and some shared bathroom and KVIP outside. Oh. Yo, but okay, to amipo messenger. Kosibe, again, I do not think he slept with all of them. I am sure some may be flabbergasted by the approach, gotten pissed off and will have left. Of course, he won't show those moments to his loss. Messages about Bagabo Nia Katamchu Kata Urupo, Shafigo Bosho, Go Minya Maro, you put up the victim role, Chachaji, Plato Katata, Mo, Vision Pulipo, Mina Yongo Nasem. Kosibia go blombe well ye makaji be do non vio katagbo aleko we follow me for plonro enko nyo helle daddy do and I'm fine never man papa man apamanya pon ena do me fia koko we do katagbo ta do ma hia ro bigi chorego Eric do message right Eric Mike McNeil I haven't seen any of the videos but if this is true then it is illegal to record someone in Ghana without their consent. Absolute foolishness. He should take heed before it catches up on him. I hope Ghana Police Service is watching him make a mockery of the law. Okay, Eric Mac, here we go. Major server na koma Roma madare ya balmo na mantomo dareju. Even I'm alone, I didn't get a moma ya na moma metagre la brojibo won't toto, you know, the edge. So it's in my global consent, can you? Someone told me, someone you all for so much. Yeah, Tony, even if you are many build no parliament just close to last year.
let me call me no for the phone G. Na recording without your knowledge la. Na you be me vast audio kimi. La feel that I can take you on. And estelle be ayi more 5 years and above. So name no pocho just normal audio recording. Be amanda yo be a 10 women survey to me a politician so I record we. Ayi akra na be me a criminalize it. How much more? Nyonu pama mame. Messages is honorable. Be information, be conversation no no thick am jima no message yo khlem chake for that level nyakpo gbagbapo yo klen nya fa jero aklen yo makokomo. Jeba imagbom le be na yon fia yo ron. Bo namga na mat tramano na leader yavala na leader fungi na kakare yavala di nam hoyale ene neko. If you be nyongu kata na no fama mokpom le yavala jin banjo na ma laba de cadre no. That consent element less moment of you have to look at that. Because en anagaba a sacrament dog, a say all right, a kama dogo. A certain number young father consent or no consent. Young farmer Jim Madako, young farmer actual Daria Valogio, because young Bubu Kafla, nay young fia, nay, Hoshmefako, young Kafla, a summa dollar. Equidade, Eco Noyicata, Lucky young lucky ne, Lucky one an hour. Oh, no, no, Oko negle la khona bako la mama vaina leko na buna leko wona nawe. You know, more messages are coming. Lancelot, I hope I mentioned your name well. Most men are shocked because of how quickly it took these women to enter his hotel room. Most of these women would take weeks and sometimes months with plenty billing before allowing a Ghanaian man even get a visit to talk of a kiss. So yeah, they have the right to say whatever they feel like. You think a Ghanaian man will meet a girl at the mall and say, follow me, and boom, your gender will without asking questions. Last little message I've gone where me ka tang chung fong ko ale ko gwa yevu bana me bo prongro e ko prongro a ye ko nya bo bas sane ga na nchola be na nyom jima nyom ha ji ka fu ga no blan fu lega billing if you no ga diamo ano be nyom ne ya do na ya dio fia ko plamina ara bo nya bo yo bana no ga no ya yo duo dadi plus bo no yo fa gbo e ne zan yo da shi yo nchi ha you gain. This is interesting message. But let me put your metaphor in here. If is there no condom? Is there no condom part for me? My message it's there no condom part for me. The guy does it all around the world. Oh. Okay, so message the camera for famcho miape the salabo. Okay, Samido message they lost their dignity. Disposable cups. Oh, they lost their dignity. Disposable cups. Oh. Yeah, use and dump. Okay. If you have a the bureau, could you sound that show? Oya sound could asilo. Anthony mako message anyana bla manyana makhlo yaro ko na papa shao. Interesting show this morning. Okay, Kofi do miss makhlo ya kun matro mo. I've always known that some of these Ghana girls are not as tough as they pose outside. Oh yes. And they only prey on simps. Simps are the ones who make some of these cheap girls pose as if they are something special. But on the flip side, I never knew this is how cheap they could be. I never imagined this level of emptiness. Now, Nukpolao, yade kure nyagbaro ika akhe versus vina maro. Baro kuje mino kute po daimbo kute po eko no
fe agbono va di kuvo ko mi kosira gbe ko yina ba mojaka de na ko nyina fe ko bo fia de bi jibo kuma na kakreta e ka modo don kuma ma fia mo ko kuma jibo mi ajifio tana kponyo mu via ro lon kwa gbogbo benka ya do fie yo blonya e ko nya anti de ka chure jia anye jire wo fuka ka ba ga fukuto aba anti ma fa vese se ogbe kata me we eyo nya so here ntuare ma blam do fie ko de viaggio de mata meten de ko school ta ma vese se gare veni ko anya ma segome akanya ankela mo no ko so na ba chube nya chichia magblonya ya ko glo na ne duabe nya de kukure vese saro e ka nya jojo ya ahebe ne Ghana non vi ro mo da shuru chu chine ye vuvia ro ne vuvia de ma va Ghana bobwe le Ghana visa ho de ma le bobwe ava Ghana kwa do come follow me atemwa yi yevu de ko akpo yevu non vi kwa come follow me Ewenya meka Tony who born dog o pon ba mge o pon o nchira ko ne yi kepa do le Germany no pon me ibo ko o pon ho be enye payo alu pon abeke kafla la ho he ade ne nyine ni gbe mi la anya kuhe gaka adoma ha anya vovese sanamaro ta mi chweka mi honorable yeah Tony vevese say ade godo amedo wa da vevese say afia ela benu ke jora enye unpenya na nya pete nyonu wala odun pemi abejuko nene abepu menene eya ta godo la mi ade mi vevese say do afia ekpo no kode onde na vivia yevu mao de neyi nenya me ibore evi ne me nyanyo no popo kwa jara ejeseme ekpopo kule nkudede ko ekpopo kule nkudede atawa cho esedon webele harazi akwesema over stalking good ezemeda so nebe zozole ablojimile neme nyao na siwe alonwe kanyon la atawa cho janonwe be ele harassing sexually so ame ya cho fimi ya baba wa mi ola pase kwa obra gba ya da fojumajo ta enye unpe ta ma de kuku be mi apete mi le vevese mi ancho mi le vevese kana nyonu uje jojo le vevese le ni jojo kan ta mi agbere wa sera fide e kwa me dere gbogbo be ne Ghana nchude kimina akpe fuka ka nuka we ma plo e ga ka o ma gbon ya mi le mi ya wa sigbe ya yevovi ta fraje kimi do hin kwa je o mecho afani da ya va ko ba do badi ni Ghana nyonu e kojo Evelia nyere Switzerland nyonu ye ele gbogbo bede ewe nyonu enye nu sese me na no yi den chure ne to we la bloji be la hin aje we ebe nye nu sese ezemera so nu ka ajo ape mi agbole fi enu wa no sigbe medogo Netherlands nyon video le mai memeno training college la kachi to je dodo mela le yo ubo ne ponyon vi prenchu vi tukui ko le kadola na nyambela memaola olo ko po as life partners in the near future as about on yo me kwesema yata yo over no mi adobela kachi training college toji le yi de me to je dodo mela me pobela enu chaka de we ela be pobela mi anjura mi dora ka prenyon ke ezodo ameke gbo do hinya kekele mi primi gbo alonu ke meni wa mi wa ya be vado afidela o me pobela o be susule gbo no be kede de fia be de nyon vi ke wede o le nchuke opete date ya de fia be de nchuke wede nyon vi ke opete nwo tera de fia be relationship la oduma by the time they realize be menye
cheap. My question, any amene bianya lecho HIV ton. HIV ton nyanyi me defunamu. La bevive nguvu le baba atika ole baba antiretroviral le numa ole amole zaza. Akere menye ya ta miada sile miado ko yaka. Akene be ya ekra chere. Menya be yonto wala wa test o. Bese emergency vaccines do kwa chole ikawa nawe be duka virus ma develop into the full blown HIV AIDS. So akpama yara neba mi onto la serious do ba gbeun o di ba gbe na tebe na yara ejebe no duji no ino la wa test no nya fodo pe na odo kwe. Otherwise yo cha agaba kwe aga ko no kakaka da me bubu odo me ta enya ya menya so sueto ma gbo nya be epo be kemi le nya gbo le ke o le du ko bubu ma evele ya na menya be young lady wa meve nye ye vovi overbook hotel ya bele hotel la restaurant e hele ola ame bo video no serving ta all request for room service ya be o de ka pe vie go do la ye vovi okwe enya ejere ka enya pona o ko yo nto da sile odo ko alo yo nto kwala o le de ka pe vie deme be ne wa gbodo do na iwe o wa vo ko se chebe enu keke di o le la opo akeme didi o ye vo vie de ka he yo ntonto ko le de ka pe vie be o never do play wera ye vo vi nyon vie de ka yi la lodge complain abo te ple apeto he plise fiki he odula eso epe mo yi akepa nyon vie de ka he si jichi nyale la ever court ya va testify be de lenya de property me de you went on to ya request ba peto viene do yobo ta menye rape yo akeba bia che be de ntu de ka to lenya onu ma be je ko me a rape wa ele easier America rape nkra ya role easier. Ya ta de mi agbole fiera mi agbole be o ntu de ka ba ta rape nyon onu ma be at the go in the same room. Akekpo yevo there just by open sola o interpret bela once into henyanye nchukola ladies ola they are weaker vessels talafia benchola ejago ne menyo vike mi ba dia no kwara that guy would have gone to jail early let the po o wa na nyonu wa plot de vivito amebo nchu on akplo prese enu manye verse ne amebo vigide so nenye be yevo ma o be atwito over mi agbole fide ele bene mi le fode mi adokuru ngba mmekada sile mi adokuru na because the impression here create ne namo o zawede anye be Ghana alo Africa la mi abenyo nu ole cheap akemiola enu toke ya mi anyo nu mi nyune mi nya be mele cheapo ta mi ade kuku bere ekele nenye ensoso alo nenye susueto the next time aga ba studio le fi mi aba no nya ya to bi mejo Aye kra mi amajo mi legba enyu na mala be na egbepo na ha ele tohe ele bobu ha message on over gali ma khlage you can have WhatsApp messages so you can do them afi ma try the Facebook kaka ni me na Facebook mi topic bubu akobe na nyan kosam le Facebook message atamba fan ke tina ke nyan kosam le fodo ma be there are over 10 million women in Ghana. All can't be saints, but some genuinely work hard and keep themselves decent. You can't use about 50 women to describe all women. If you are genuine and ready, the universe will help you meet your rightful partner. Peace. Akpeno yo tina miso hato ke manlito mahrenye sawa I wish you have ever been a man and tried dealing with yourself.
you must not defend everything. Some of our ladies are available to any man outside this country. I've been a taxi driver in the early 2000s, and if I tell you what your sisters do with rotten teeth sailors, you go shock. Maybe you don't do it. Does not mean it doesn't happen. All right. Ta nya asubo mi ashirega majiba mi adashi message si onchi ala mi atro topic bubu aro hagbo ke donc jiba +2332426707773 nya number ka zama mo la kwa jiro paklim +2332426707773 enya kapoje share ke jina tatu acheka paklim ao megayo number yote ko hoge fiao akanwe zozon hu na mode dali alo mi kpo be mi atemeko mi akho mi akogbe da shopta takata do audio them voice message them ma khala hafa ke ira kwa ama nyong bia tina golombo amodon provashi Oh yes. amara ha boblombe o manya ka glom na lo ma efia ya elia message are nchi don gbe o boblombe ameibo nchude maten ayo be plondo ko na ba maglo nobody emale nyanya nkoko chinwari mele tepo tututu ala benemi nso sonelo nemi mfuncho haduma banonchi society alo sociology nle there is no absolute etami gba many get there some most most at times you get la nena mami funa cho mi kenye kuhe le society alo le miapa hadome alo le hadome nchi ta mareke pe nyama tano absolutely me ne gbogbombe yevue nyama ita utotorenchia le atanya nyatepe gaka ma tengbogbobe amebonchu amata tonyomu amebonchu nyongtom never imire de fia nyonvio le fuma o le centribo no toyo ta amaro ko ne voit pas ko on a bon no puncho JB Dankwa seko you don have American embassy lopo o seko viara galafuma ye me sikpol ye manya be nyon jina cho mai mo document avec 2009 ko ma jedo je kuku ema ta etrome ko ma roll down ma ko nyon via torafuma akama ko bi ni kale pie o la bagrashi vo anya wi ke je bobo mai ma o haredo o abuskele ke usi ka besane bo abuskele ta mo enya dane kele ta suma no nchi e mo ba to ba ko ba I wanna F you. Ini si bato nye jicho. F you. Ma ya shanga gwa TV jo. Eji be adogbo, nyama gbo mo le ma. You see, ta ne gbogbombe SSN be Ghana nchu nakpo nyon nenema ehamelemu. Echo nchu apepepeme. Politicians are ngbegbele o wona. Fukan bukan gaglaja pulamo no jo edolege no cho gen wa yin to bubuare ma akwaro jo abeso wa ko kuya ko amagamaga waro fidagbe nka gbo na le ta elale ake bottom line ye be ni kata mi wo fia kwenye be mi gba ya mi mere nya pakebo bibla be the act is linked to the root fiende do dani oyina de achiokebo na la chia le pe dudumaro la limana chia eti gaja gaje jege gaje mi nyapa kenye be nkai na nyon viola leka nyapa kenye nkai na nyon viola leka nkai nyon viola leka nkai na nyon vio nkai ni miata no iko abe ameko sronwe ne khlagban ne miata no iko afie mjua nkawe na ede eve eto nyon vio bazua leka ekwe nai problem solve ge lenya egbo nye popo chinwa dowo wi makpo alo agbagba maje be akpefu am no vi gere mo ji be akpefu ara gere Gwere gbemle gere tanu chacha cho ndi ufuzana dore menana ke kpoko koko kwa nana kpoko ahodu kwa meme le fia suku vio le fia za unfla lo le fia za enwoli natawo manya gloria ganda la america kene ko plan block over de le hara shi be akpolo amara fo yo nyaora
ne kpo di la ma ho ne be ya kple ne de ne kple fo kwa Ghana go Because enya be dagba de ji. yes ta nkai no courses nkai nya courses mi awo ma be 5 minutes aroko ta mi am message o don ra mi da shi yon premcho juju nga lo bo nyonwo be nchu be nyonwe ma nka nya courses and the solutions. Yo ma globe mi atawa po courses ogede ya be gan to wu lenu popo nyenwenye manu amesi alo poverty poverty ya ma globe efu enu ya ota nyon do le alo nya vi nyon do le genuine la o le nu meto edo le ta frache ele suku kake pede un to me le si o ya be na pesi gbera kedo hin adibe awanane ako check ibe how far to e ma mela ke va zuru abedo wa bi eni ya ta poverty amedo chele la le o ba pe o mela afi memenyo ta yo ba chana si anyi akọ va afeme afi do hin asi ayi den gbo ta o chara ezu onu ma me na o nya jila do che otutu na mia view ko deme ela be no nya kwa me bubu be view ko mere mia to po wa mia to ki mi bare yi ewe afeme ko lele ndu nam le nu plenam ya be jila o veve to nyonu nya tutu mia view deme de ehun kekele wayi ala ga keke menu akova afeme nemi ta fra chene nye jila nyonu alo nchu na le nya ma ogbo na view de nenya edoke wa ameyo ekole podon do na de viore menyan ta ne bo gere mela wayi ala no agbema ke amelele no ke we mele nyanya ne jila ke mi kakara ela mi ekole gota ya susu bela o ameya ala o ele ngba gbede wa ta jila o do benu popre mi abe fumet nyabe pumalo society nyabe expectations so about mia view eno na so high beta fracha medele la ele do wala fide do hin ele vide ko ka kamele dede ni pressure keke mia family members o mile na naide awebe adibi ajevu ni abadina na la fide na ko supplement ekeke ko ele genuinely la ele ready chope jimebe yakpede inovion yakpede pometon akemonu popo meli utara adibi achasi makope kakopede unche environment fi o kemi nona hechie ekpe atoni nde kame ba deje si enye bere na enye de kakwe alomi chobe enye nchu ya viola siwe ta frache de kaje gbe vonu enye nchu do hin chichi eto do beto de ka ne meton chi gbe vonu nu ma de nu alo meton khemode ke o do le mo la mato kade jina be de vie susu to ko ke ji gbe re da me ke mi yo alo ke ji da o yo me la yo che wa ba nu ela be o le po abe yo fo ele nane wa keke ezo be role model na de vie tu peto sigbeke o le apedo me po me do me mia vinyonu odo mia no vinyonu odo mia dado uno na agbe atogbi alebe no je gomede nyon vie tu kwito hecho ape ma me alo hecho nu to me le fi mi ho lo pokola obuibe enye podo nwi de edo chele la do yin de vio o menya be de o yo da yo no de alo yo ta sila edo ma wala onyu tarukura bele ke wa ano de vio initiative vide no yi gbola ple chocolate ve edo no za ladies bag des ye ton la kono alo eda fopa e ko pe un tinu le na now then it will come to a point
wava introduce nyon vimao ne business ke hewa ole ta devia le komejeja ma nya be idale nu ma wa akede nu ke okele dodo chometala nenye be da ke va initiate alo ke pore kole dede do ke mi mechela ma ka ta wa kede megbo ela be po bela enu de do na go chome ta environment chela enye factor ta nemia vignon de ke jagbero no ke mi ko meta frache ne meton level yi alo ko ele si ora there is a tendency be nyon viko he anye yo meto alo fo meto bubu be viula waje agbegbegbere ke mi ano de ka che ma ga gboro yin be edo chelila enye gbogbo menya o ta frache gbogbo ma to bi o chole na nya mede yime kwese be enuko ke jona le gbogbo me o have na bearing on nya megbetora kene mo le mega kudran e ta frache amedo le o kwese be Yesu Kristo enye mi apetokli de la enye gbogbo kokwe alo enye mawu pevi. So there is always the two sides to a coin. Ne kwesebe mawupe gbogbole eyo wanado. Ke ejebe na kwesebe gbogbo vonchele ache wana epedo. So nenye be gbagba pedere le amedon he ogede alo po exposure de gbogbo ma lasi alo gede me. Ami ano wache manyao. Ta frache nyon do lila wato amolon tu eve eton enegbo apezando alo tu fiayin me kaka une kede next de la ede ntu abe tongbo edo onye gbogbo hela siwe keke gbogbo ma hela siwe la ele obe unti lanzan kole nu bubu wa ake ami entola mata wanyao ta gbogbo me pajile ende ka cheke me ka pole nyabe Russia guy ke benya won ebede me konu le tame be o don yin esusu be ivazan nyabe nyonu de photo kle video pa mame akwala wande ta again alo ebu be iva de HIV AIDS no kake nu keke ya cheke ho toni nu kewe ke ya cheke ho chonyon ke mi ogbo he menya hadore e de nya nyina class re ta na bifa ela beta frache nyonu ma do kele yide o mele ifufuro e dola enu onyo la ho ya o yo choko le business wai ya ta ne de ogbore o nto che bunde e pe ta gbogbo me pa jichere e achela e wana edo amedo chela out of ignorance ikpobe yo velia ola o la gbedu egbe vuga ke va kowe nchovu ke va kowe ta nenye be yi be velia o he ole wala den nane ke begbele na one be iche we ta hajeje vivo ajeha alebela nu keke mejola avatra do ko wedeme toni yo wenye ndo ike mato asioji sueto maga bloke nye gbogbo me pajia mia vignon vio veveto gedela onlona enu zaza ple ope veliao veveto ke wele school helin ogbo borders o ta frache yida keke mi ko vuoda dede ko achara menyu bena baza pla me bubu amedo wa kwa me pa wu ado ela be susu bela jebe ijila o cheno pla wu kenai alo ele bene no isi ape mele isi uta ne ya re it hoto ne ado menyanu ka da megbena mekemio so the moment ele nu share pla me mala gbogbo mechela you are getting connected amiedo amitata edo perfume to the extent better even pant nyɔnu ƒe leke agɔme godui ame ɖewo tsɔ tsɔna woxɔ wotɔ
alo wo nɔviwo tɔ ado. Ame ɖewo kpatse la ne wo nɔviwo nya woƒe pant hesia le boarding house la tɔni woala fi. Ela fi pant nene nye pant. Gake la pant ma hie tsɔ henye cheap nuke ɖe commodity ɖe hie va tsɔ ɖe ele ɖokui wo de nyame ne doe menya nu ka e connect kple woƒe spirit o. Eya ta nyi ma gblɔ be ele be mia viwo no asrɔ̃ le kexe woanɔ wo ɖokui si. Le kexe adze ha gake ma dze ha kaka agbɔ mɔ. Elabe zi geɖe la fi mi amiabe troubles wo dze egɔme tso yi. Tatɔni enu mawoa wonye ŋɖewo kexe nenye be mi ɖo afɔ anyi abe dukɔ miate ŋu atsi wo nu. Peer teaching is one of the enu yiwo miate ŋu awɔ eye aɖe nu mawo ɖa. Enufafia le miaƒe sɔlehawo me alo miaƒe subɔsubɔtɔ eya ana be enu adidi. Miaƒe sukuxɔmewo miafia nu aɖe nu me ne ɖeviwo ne sukuviwo vevitɔ nyɔnuviwo be awɔ agbenɔnɔ ya la menye nu ke akplɔ amegbetɔ ayi ɖe ŋgɔ. Abe le susue ke magagblɔ nye be míawo ŋutɔ míaƒe authorities alo institution ke wo fiana nu National NCC Commission on Civic Education, Center for National Culture kple Information Services Department kple tɔmawo. Nenye be mi kɔ nu yawo tɔgbi kɔ de tome be awɔ eke le la nenye project ne miawɔa akɔ de mia viwo be tsɔme la ekɔ se be ana be wɔna ya tɔgbi la wo nu atsi. Susuetɔ nye be ele be tohehe nenɔ anyi ne agɔdzedze yawo tɔgbi. Tɔni ne se ɖeke meli o he miakɔ akɔ kplɔ amewo la ke ele be mi wɔ asie gake menya be Ghana la esewo le. Tso Kwame Nkrumah ŋɔli ke makɔ amama ame foto kple numawo akɔ do va edutoƒo. Sigbe ke mate ŋu do tso afi ɖeke woakɔ akɔ ve ne wɔe. Abe magazine abe numawo tɔgbi la nenye be asika wɔe la woahe to na wo vɔ̃ɖivɔ̃ɖi ɖe. Eya ta le ekeme ɖe mele gbɔgblɔ be mia reinforce miabe sewo be tafra tse nenye be wohiã be woahe to na ame ɖewo la ne wohe to na wo. Gake mahe to ne nyɔnuwo ɖeɖi ko agblẽ ŋutsuwo ɖa o. Ele be miakpɔ ɖa be ɖe ŋutsuwo tse ɖe ego ka me wòle le fi mi sigbe ke nyɔnuwo tse woaxɔ yewo tse be tohehe. Ta enu geɖe li he miatɔ awɔ akɔ tsi enu yawo nu. Akpe ɔrɔbo soba dia gaba nye assembly menɔla nye nyakpɔ ɖekui ame ke gbati dia dɔm le fuga poste le wɔte ke ye ganye o tsitsina me tiãŋto menɔ maƒodo tsitsi ke le metɔba nye nyɔna dzi. Sylvia, how are you? Yo miaƒe ŋkpɔlɔ le miaƒe TV dzi fia nye video ɖeka ava ɖo yiwo ke yi be miakpɔ ɖe ati ɖe ƒe be Russia ŋutsuvia eyo nyɔnuvi abe hotel edzedzɔm abe hotel ene ke fia kpɔm la ele abe hotel bar elabe enuwo gatsike me ƒo. You look very good. You look very good. Thank you. What's the name? Bella. Bella. Ah. A few moments later. Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пару слов. А недолгий вечер,
Nyanto nyobi makomi le fialo emi ko fiaro ko be tapaja be airport ka ruko ye follow me agbon e bagero ko ma ko mamna kata Yehovah is history. It's history. Well, yeah, that's your manchi. Akhle message mamleo. Doko mi akpo mete on fuga chongo pira ko chukla nyon ko nya ya fe. Dadra amana nya tra ko da amana tra ni mi ko ta ke ko nyon yu ta hala. Ne dra pa ma shama bomba ma nya wolo. Ekpe. O kata le because nyon ma akpo me le fia that lady in particularly ya. E jabe devi. E jabe me ko blab go konro. Anyway, messages are here also. Good morning to team Bruno Bill Brown. You do message mother. Okay, good morning to you, Bruno. Christian Adiaboba, more grace to your elbows. All right, Christian, thank you for a message. Like Dumbabe, how can the NPP delegates present a Well, yeah, so basically, you are not happy with their presenting of Bawumia. You think Bawumia is not a good person. So let's just take it like that. A slide from Greater Accra. Tobiga Volta, good morning. Nice program. Okay, thank you, Tobiga, for your message. You're honorable. Much wrong. Me that she young people a phone. Minute work ya majiba mako enyabo akoro abion lucky ale nyambe kale ndisi do ne do ko la jora abio bole ke mo pashi ba yimi to ko pashi yo di fia was 2850 I want no 3200 by the corporate don't be 6,500. I can't go a she cavalry na kukufia. It is you a fan, you can go to me, but lucky job a share election. Afi and Kakapuabako or Gadidi. I lie John Dr. Caselato for Minister of Finance blogger Mopashi Didi Betabu Koma. Missy. Na la de nke na fi du kokora dungbe gama na mokoko gama agladelaw no nyebe world market alo ki kama pasio ko be na fi anoshi don ne ya kokoko baale nke na fi medashi nyamancho ga kemi chedo ngbene kokoko gladelaw ko ma ba yi mele na ma nyanya gbanto ba yi mi no refia over fuel alo amomemi o pashi gaji ege Iba no RFIA. Alai mi no mokpomba mwa yenya. Minutes atonko. Todi veda kwe. Mejema globe. Anu yo kemi koduna ajo. Ako ide gbeta abruchi avajira. Zigide menyemi onto abetu konene. Eya kana asiniu. Ke asike heno Nigeria factors all fimi yo determine asie maglo chebe Ghana la koko enye miabe nuwasi odo method kai chemical in adegbeta sika ple ami ple nubu gaba pedon Tony mi abete be didi onyu be nemi konu idasi ma mi ajire akpo podeji agbo ba feme akabenye isi ayi asieme de mi ajo ta abele ke egble be mi dongbe abe ndisi dunya agbo mi dongbe be mi ajire koko kotoku de ka at 6,000 Ghana cedis la mi le nu pojo e ma yi me henye Nana adoda kwa kufu adokwe Alhaji Bawumia first Norway. Cocoa opasi at that time la $12,000 per ton.
$12,000 per ton. Abe mi abe ongbe dudu ebe le mayi me asimaji ho lera. Nenye mi abe tajira mi ajira back the car 6,000 Ghana cedis. Akegbe mi va sijia. Asieba didi the world market edidi to the extent be ever around $3,000. Tanemile nkurona difference of almost $9,000. Adole gageke ono jira change. Abe no josibe ko bodo agbadudu kle to caravane du koke we he konu la sieme yi. Tatoni enu ke he jonjo. He baba hia be mia adidi koko basi jenye be nene ke ho le jira le world market la. Nemi play de asike he mi ne pleji. He ko ila duko angedeme alewebe cocoa board achron pia ayata duko klola ple gaunti nunyala o ple cocoa board do alawa odogo o desusu ko va dade mi agana topen kume fifi enu ke mi ne mokpo na nyebe cocoa ke wa ke chian he o meton ple le season amea jidudu a diga wakona license buying agents o wai ala plema o mi akwa doru re egbeta brochi mi ato article ni to ja wagbade se de be yo akọ politics akọ fanya deme akemi awo Ghana to de do asire be mi aprodu koke adon nodo ma se be mi abe resetting agenda kekemi cover ele evide yata jemia reset enu de siade toni ta vivia nene ke he ole enye affordede ke onyebe mi ade akọ save the cocoa sector premier per economy traba agbadudu gede wole cocoa board amedo ke of mi vaila ejebe bagamidu to onyu le kpɔɖeŋu me Ghana abe bebla etɔ̃ kple edzivɔ ke wo va yi mi de wana ɖe tome be miakɔ akɔnɔ miabe koko ƒle yi le agbledelawo si eya woyɔ be cocoa syndicated loan hã miapete mi le mɔ kpɔ be ne eva xɔe he kɔ dzra nu alo kɔ ƒle nu va dzra ava xe ɖo teƒe kaka tso 2022 kaka va da si ne 2024 December syndicated loan ke mi xɔna akɔ ƒle cocoa beans wena miatɔ atiglinyi tɔ wova la xɔ ga le African Development Bank kple bank gãgã mawo dometɔ ɖewo gake wogbɔ mexe fe o womete ŋu xe $800 million ɖe womexe o ke excuse ke wona nye be Russia Ukraine war a domestic debt exchange COVID-19 kple tɔmawo ta fifia ke His Excellency John Dramani Mahama he gava le afɔdea exɔ se be ele de ɖe susu nyui kple edzi nyui teƒe be miaɖɔ nuwo ɖo miabe kokogble delawo magade kokogble avɔ ɖe ne be ho gbe koko he gbe he sie oƒu ke miadzra akɔkpɔ ga ɖa mi ma di be ne ŋe ɖe mo alo yɔ tse nu ga yi dzi nu ga ŋe ɖe mo dukɔ tse me ga ŋe ɖe mo ta enu wonyo mi de tome be miakɔ wa ɖɔɖɔɖo geɖewoe le cocoa sector aɖɔ nuwo ɖo bebla atɔ̃ kple dzivɔ ke woe nuka syndicated loan ke mi xɔna ke vivie megakɔ le fa ya xɔ elabe mi le fe me le fi mi ganagbɔnagbɔa miagbɔ aɖɔ nuwo ɖo dukplɔla ƒe kpeɖeŋutɔwo ke nye Dr. Kesela Toforson, Minister of Finance eɖe nu geɖewo gblɔ wo dometɔ ɖeka nye be mia adze agbagba be cocoa ke si mi produce na la mia ŋutɔ mia process afansi nu le ŋu ta ne cocoa bag ewo ya mi de agble ƒoƒui
he olemia si abe dukɔne na le wo kemi me la mma galo ame wo bete akɔɖo ɖe gbeta o ke mia ŋutɔ miazã ame atɔ̃ akɔ feed miaƒe factorywo enukpɔla nyase la factory ma wo dometɔ ɖea ele xɔxɔ enɔgbe le yiyi kpoe ɖe me abe nenye be he wòdo ŋuti la vɔ la asef amuganuto asef Volta region asef Oti region asef Eastern region abe numa aɖewo awɔ be koko gbledelawo ƒe fukpekpe maganye dzodzro sigbe ke wogagblɔ be ame kewo pete he blu asi ɖe game hewɔ nu fitifitiwo le koko bɔd vaya enugɔme kuku na yi dzi ne to hehe ɖe li ne miakɔ ne wɔe ta me le afɔ ne koko gbledelawo le ŋdike be edze be woƒe ga edzi ega ɖiɖi vi ɖe. One second. Okay. 1 second. Wo nyamefia wo okay. Koko ɔƒasia ega ɖiɖi vi ɖe gake nu nyo eye dziɖuɖu de tome be miawoa akɔ lé ʋu enu ke le dzɔdzɔ be woƒe ga magatsi feme eye woava zu konyifalawo eya ta no te ɖe wo dzi tsela no tsɔ ke mexɔ se be ne koko ɔƒasi he ga yi dzi le world marketa miaxe ega newo ɖe eteƒe dukplɔla gblɔ be sofa la mi le 70% of leke he koko le xɔxɔ le world market la mi le be 70% ke ne miabe koko gbledelawo ke medzɔ kpɔ le MPP ƒe ƒe nyi ƒe dukɔkplɔ me ta no ka ɖe mia dzi be miawɔ wòanyo. Yo, akɔlɔtse do message na mi. If they cut down their cocoa, will cocoa board survive and will Randiabe remain CEO of cocoa board? Will cocoa board workers maintain their jobs? People should try and reason small. Okay, we have a message. Akɔlɔtse be kene cocoa board lo mo ƒe cocoa blow de Randiabe afɔnɔ ke be nye dɔmɔga. Kumavoa. Aha. Okay, I'm a Jugbenya. Stop fooling yourself. If you feel like Ghana cocoa price is down, you can take your cocoa to Togo. Amekedo Miara. Bruno. Yeah, but you can't take it. That's illegal, right? Yeah, it's illegal. But then Dogara. Okay, Maga message the Kareko Mia Wovo. All right, so please government can change so okay, I think these are all insults. Yo miapa nkola macho egbeto sarafia Tony Maguire pro meda kone nya baleke mi o de ka kwa plemi meda kone miapa nukpolo to mi o ke doje plemi egba fa jeroro ekeketa le wegbe meda kone miapa ame o ke no mianko se medugbene da do la plaura mianko se meshai dogbene patience mianko san la da pro dogbene agbanyo hai mianko san le bentota tobe vota nas eshai mi le bonye miawi to na gbanangba meda kone nye do hachu kata ke krenchi be nye unfu ple miapo no atata kata varu miabo mocha baga redane honorable Stefadia Gama beba krenchi la nyama jujuruma no mawe echo gandro gapo maga mia bonoge Tony Magboy enye akwe nke kamanu nami bye bye. Qu'attend la vigie et la vigie Fou pepe va glolo oh et glolo ma way is embalejado aja gbagba asikaligbe do afikiolia le mia tempolo mi jagole gio mi antominya oh my way mi antominya eyenti Mire Giodo,
le mi attende cucunolo. Ficole, ma ouais, ficole.